Abena bedu adepa kofi. Na bibia de ye de. Adum. Then I tell you, was it again? See, Abankuba. Na adum ti ni yauda. No kre. We say na yauda. Oh yeah. Ni yauda. And some way betting na and some dead. No kre. Yeah. Yawo mpo a ebeda ne de. Emu ode. No kre. Ade. Obo asem so. On say emu ode na ya wo use the ma de bi. So we ma de kro. E de ade. Senti no kan emu ede am so wabo asem so. We so me ka e de ade no ma kan na Jesus na meja de bi ho. E je ko no. Ojamade bi. Sa ko no. De kwa. O so o so ma na wa nko. O so kwa do ati de ade. Yes. Yes. And about conscious meja de bi ho. Meja ko no. Ojamade bi. Ese me na so. Wi a me mobo. Eso me da so no. Me so le me bobo a e mobo. E de ade. Oh, what you? Into what I Bema. Oh, okay. So Bema. Bema. Oba pa Bema. Oh, Bema there. Bema ye ade bi a kane no ne mpanimfo ye ne wo fie. Omutimi ye ne petom. Se me ka petom nso ne petom. Omo ye ne wo fie. Se bi a ate se omoto block be me sen nan. Ni asement so fine. Obekwa na mere wafo ne deda so. Oh, okay. I me wa de Bema no. Ya raise it sa ate se ayi bench. Wa mu raise it se bench. Tu ko fie na akonwa ni ho empe ni ho kora wotimi da so. Oba pa no what ya say abra na no okay. Ade abra na aye veranda. Eno ne de ede udan anim. But Bema no ye raise no to say platform. Oh, okay. Men ka sa no what ya say. Home ano so ho. Ane. What ya say? Enka ne na wo mu si efitwa hia no. Na efie bia na ebiwo. Yes. Bia ya mpanimfo ne tena no. Mpanimfo ne tena no obekọ na wona na abrewa bi no obi abra na no so. Abra na aye Bema ho no obi aso. Tina mpanimfo bo madie bi da Bema ne so. Okay. Me hwe nso because obi free mu wo fie bia. E wona petomu ntini e na kwato so. What ya say? Hey. Oh, I see. What you say? And then Thursday. And ya wada. And I bring power hack what the echo. Yeah, no, na nimi about the echo. And to the akaya ho kakra. Ti ya kapetomu a, wura fie mu a enka ne no, baby a empanimfo tena edi. Abake potomu no. And wo de ba ene modern ifia. Yebaka say enene hall. Ene hall no. Eno ne ye hall no. On set first no. Na ye fia ye si nyina na ye twahia. Ebi se say amaka no compound house. Enti no eno ne de ne yemfa hall nhyem. Enti twahia sa no ne ya sa petomu no. Okay. Wonya hoho a wo de be kwa kwatina ho. No kre. Aba wo ye titini o. Oh, anti menyini o. Wow, me enjoy. Wonderful. Me enjoy. Wonderful. Oh, menyini. Wow. You see much. Wow. Sompa. Ena Bama so. Ena Bama. Okay. Wow. Enti no, the America ya ne se meja de bi oho. Eje no Ojamade bi. Okase menda so. Mi wi a memobo. Mi wie ye no mentumi amobo. Eye de ade a o say Bama. Bama. Okay. Okay. Meja de bi oho. Eje ko no Ojamade bi. Osoma na onko. Enso ukwa no totentoku amu he o. Susu. Ukwa no totentoku amu he o. Okay. I no know. Oh, I see. Oh, but titino nedo. Titino ne more day. I about to no de why drink kwa didi. Emma why drink your research. Time will take fast. Yeah. But this is you are trending the bra. You you are trying by for kwanso. Your phone see and now you see South Korea for omo person omo bande eh. Phones are going to school. And now go school more akraketwa a primary okuta phone. Phone say tie nie. O hwe de no wo hwe phone so. So atna do so.
senka me de bia me ka se se betimi de tete na phone no yentimi say yetimi de sua de yetimi de sua de but eno na me ka se wanya akra papa o de be sua de ni kwan so de sua eno ti na wa ya wo mo de parental control yes parental guidance sha phone no so yes na ti ni ye ka ye chi say ye di kan aka ese meja de bi ho eje kono wo jamade bi ese me na so me so de amembo me so de me ye metumi ambo eye de ade a na ase bema bema no so ye no petom okay enka ne no efihia bia na bema wom esan say petom ho no na wo mo nhya dan fa nkonwa sisi ho bebre enti na ho ba ansa kan ne esifie ni nyina hia ye ni holo enti ni wo mo ba pe ho ne ye do mo kwatena ne ya welcome wo mo ebisa wo mo nantese yeah ne ani wonum adi nkomo enti ne bema ye no ewo petom anase abra na aso ye veranda enti ye nei petom ena modern ye beka se ye hall no yeah what you say aha ane enti no meja de bi nso wo ho nti ho sa asam ma kese kura ye na ho yeah wo ho se ye de patom no na ebia ahuhura ba yes ana nso se bia asama ba fie nti doma ba fie ana ba ho se ekosi ndwa ewo ho na bema no so de emerewafo no ene nkwakorafo no wo mo na tada so pa ebekọ no na wona na abrewa no da bema no so enti ni ye na so basa wo krakra nkwada bema so debio ena sebio kane no so obi free mu a ni ye de kwato bema no so ansana onse kane no so na ye bam nipa yeah se woni mniema ye de bam nipa ebi ni de yan se Acheampong se kura ka ye de bam ana wonim ayi ye ne na ye frɛ no kutu minim hawa momo ho no so mo be frɛ no ade bi ye kuru round sa upa mu a da bi upa mu a na yi na ewo mu ni nyina ye yi ni ade ayekora uyim upa ya dua to ana se de dua na ayo homa e dua na we ya homa e se kwantoa na onsa kwantoa no ekoa sa ana kutu no so eye kesiye eno ne ya de yakora no e ma wutimi di no monsa no ene nsuo no okay wuyim utwa eno e ya homa de ne bia na ye dua de ne bia ye dua okay esi wo kesiye ene so sa wo be yi na dua ne nyina afrim yeah na aka me kasiye ti se D-ball se woni me se de D-ball ti aha wo be hu se wo dua ne so sa ti se D-ball se D-ball so yi apapa na shim aha enti we ni de ho ne ya tron e ba bi for e se ye dua to oh yo ba ye ne fre no kutu okay ni ba bi a se de wo so mo fre mo de wo yi ma na dua ne ni wom no wa yi mu nyina na wo de agu awiam no hata na ye den wutimi de nsuo gum wutimi de enum nsuo wutimi de nomonsa eno enso etimi ede ye ana aduaba bi nso wo honom eno so na hahai no na wonum etimi ede bamo emu enti no petomu sa na ayi bema no woso no ne de na koto so ne abam no wati ase bi abe 3 4 5 days omutimi bambe 2 weeks kwa eno ne de bi hihya oto hahai bi wo honom on be hyehye sabio woto good morning said ye be ya wo yam niema ne nyedai ensei once aya na ye do komo kire sese na wo mu yi wo yam niema no oh yes wo mu yi no mabobo ayi di ahyehyem but ya papa mu abra abnabadu ade pa coffee oh papa be we nye tech de ni bia ya papa mu abra so no oso mo no mo nim die bia be fa sa kwan ne so ayi wo yam niema no enti wo mu wo enhaha ma wo mo keka bom no mo de ahye wo to ho no said ye be ya ebetimi aboa ma wo yam niema ne so yam niema ne start sesepe no wa start yi nka Sompa wati ase aha enti na be ma so wo petom ene ye de wo to so meja de bi ho hwese mo remfi ya eja kwonu ojamade bi okay saade no eja kasemetimi asoma no eso soma na onko wo kwan so abra tetentokwam no wo hwew eye de adea o tetentokwam no wo hwew eye de adea
Thank you. Good morning. So baby I want to tell no. Osmana onko. Yes. O konso a no tete ho. Yes. Once etimi de drill. Na say you need to tire. Yeah. Ubetimi aye pa. So na ema. Na ma afa wu na mo abete. Na just wa me so ma wa ma o. Yeah. But me ko no. Wasa betete ho se me nyode. What ya see? Wow. Meja die bi o ho. Eje ko no waja ma die bi. Yes. Sa de kro no. E to fam a na sesa fam ho ne me nyina abon bo. Abe. Thank you. Where do I want to You. Asa said ya be utwa abe mu ne to a to fam a ade bi e wo fam ho no mu be ya beto bia no. Bo han se a pick no fast. Wow. Yes, and ade ba ko bi so ka ho. And the ade nchen. Ade nchen. Yes. Ka wo de tru mu na fe atiefo ne ahwefo no bai na wo mo de emuaye ne betoto ho nka nde ye nkansa. Na je say you ko san ye de to. What you say? Enti sa abe na wo kana. Eja de bi nso wo ho no mo a. Enu nso timi yesa. Atiefo ne fra na o mo nso aka. Enu nso atafo ma na asesa ho ne manyina abonbo. Wuyi aba ni firi ho aba ko bi ka ho. Atiefo mfamra. Atiefo fra na o mo de aba. Aha. And if Sompa 106.5 FM Facebook ne so. Facebook also bit me there. Wonderful. We do babe dan Ade Akye ho. Oba pa yenkwe. Is ya yakwa trending stories and na fe ye de nkrata am de nyina to aso. I think story back wa trendy sisi a Rich Hospital nurse ni a was Ralph Abono ama chese na basa dislocated of arm. Any ade wamuti committee Oswa for hwe yapom de onsem so era community akando etse committee enrada wamudi moye no report in ebai ya wamu chese wamu hwehwe abaye no mu abaye friend rejoice boy tell say eva yesi bibie ni wa chese tibio na basa no shoulder no ehwan okay and now say wenya structure ewo no ba bia wo mo kire say ni bibia you okay meaning say abaye na entro na no odi aka kosi say eno na me tietie nkofo obi kwa say no message yi say obapa abaye e wo say abaye no hwe ni yie pa because obetimi say nkofo ade yi a o mo say sankura e wo hospital no o mo say abaye say ne wa sha se no e wo say abaye no ema na ni kwa abaye no obetumi ayesa ade no because I didn't know was so trantro say na nkofo ka say abaye na MPP ni ade no ye mpese beye sa ya mumie njai edwuma ye ya ye de amanyosem efra one hwe ya wo nanse wa sorry atam Ralph edenako e wo mse ade a boy ne ye no wanya de but atam ne de ne court say wo kwa akopese say 2 million or say 2 billion bibisa meanwhile when him say ade na o ye no enye no kre but opese wo say obi din na o DJ we yenye ne sa enti abayan no ontu ne hofo se sa na tie dia because report na ma bonten se asem no da so court and ono abayan de na o de koye de e da so oh ene eye you see Ralph so say ono so de na ko because say report na ba bonten o me report no so what I say o me report no so mummy nya sa de na de a ya edwuma ye de amanyosem ene ade efra fa no eya na ebu o man no ntina ne Ghana be edia ya da so ejina ho because amanyosem ne didi etima to the extent say ade nsuo kura wonam kura na wo de amanyosem efra ene ade we eye nipa nkwa nti wo twa ntro sa no a emfa so be na de bebrew asem o be na de bebrew amanyosem ne de we started from somewhere kame say na amanyosem ne ewura asholim o baby a ena be ka no nsuo kura ye nom kura sister ene say so no obi wa ashole ne wani wuni amanyokuo ba ko a wo hu ni sa say wo de won kan say wo ne na nwe mom yes but it shouldn't be that and say banisa yin nipa ba ko hwe NDC for na ne mo kai hu ni say negative and positive yes ena me hu like what you say NDC for to yin na ye aban obi ametu emi wa baby ametu ma abako but me ntimi nka say ebi ameni party enti no say party bi ni ba
yenya ne sa kasa ndc ni MPP nyina ye aban siwo na sa manfo be chiawa no sisi a na me ka no se yenyina ye to aba eduwa aba obeto aba but party bia obi obebe bia a obebu oban no yenyina ye aban party bia bebe bia ye aban enti ne me bi wo a Ghana for ya mumi yenya politics no edoso amanyo sem no aye de ye no say ye niam Ghana titu say ye niam bi dey see wo Ridge hospital na ke say oh yeah asa ya hype asem no wa antro nyina ewom ene ade wo wonti no ka trending stories na we are seeing nyina nso ai because e ba ye no e trendy pa na we no nso ayemu aba nso trendy wonderful nti rekwa no aba bededi na abrantie bi a yese Kumase Mpesetia ya oko Salome ya abrantie your friend is Sami wakọ rent dan dia ma ne girlfriend e won Mpesetia Kumase story no trendy na girl no enso wo boyfriend foforo the rented die no ono no wo yiri o waware e wo ma okay na wakọ rented die wo amane girl o twa o chese wakọ bo garden we say afu hu akoya garden oba no won ne te no enso wo boyfriend foforo girl no girl no wo boyfriend foforo okay the waware no waware rented die ye Mr. Otua na boy girl no wo ni serious boyfriend ankasa Mr. Odi okay yes enti yes na anu imo na boy ya wo rented die e call Aba University the wo rented die na ma no enti no itimi ba wo ni time member sa de no mo ho na oba se na from bedro owo control wo rented die na ma enti otimi ba wo emfa wo se wo boy ana otimi ba wo koso na etua ma wo yes wo koye a okoto se ba kono e wo ho gidi na ba kono de ball your rented dining trim pa eno anu wu oko social media is here trending Sompa FM yeah na yiri abekasa se odi kan wu yo e ma na approach girl no ebusan se woni mekunu twempena girl no so woni na twempena da but o mogai wose dey na ni kunu ni bewu no kra oba fie bedware nkra no se oh me ko kromabo okoya wa ma me ka kwa kusi se sa de no titu na mema ma ware mo de sia de say mo national anthem wo wa ware wo beti wo ho o yere no ma no ebo no nson pa ho se mana aduonu a ye be ba wo nche ni ya ba be fa apama asemo nya da wa adwempo no enti oba pa ba bia wo ka ko ni hia me pa enti ma memfa homa ye nkyere wo mo se bere no so a eno na wo mbebo mu ewuram no 0260 abamechu ana 19 6064 and 0260 19 60 65 yes anopai wuntwi wo se a twuse na nkomo no a anopai oba pade be ma no watwi ne se no wode ba what I say what the Pepsodent cavity fighter toothpaste ene twi se no nti wonso hia na ebo kotodwe mu pa nya se bia megina no asiboni o na mu me so na no na ma kire o se uhia Pepsodent cavity fighter toothpaste se no ena mpasa atia ba mu edi twi ne se no one ne dofo timi di nkomo a nko wontwa nchen ema de eba ye emma enti serie bia ahia Pepsodent fo ena ma dentist a abere bia wo betu yamfo ewo yense ho wo se na wo de no munsu na ekikiu efemfem wo ana ya etutu a na ententem wa Pepsodent cavity fighter kira kwan 0800 2030 wo ma homa no no munsu papa kasa na kira mineral water kasa Nova Ventures for na diaba back hospital eche water ifa enkran dispenser entoam ene sachet mu ne nyina wo mo nti ana wahwehwe won nti na wo se okọ salame na we see nti afutu ade ma ne se aware 42 eya omo ha omo yere mo dodo me patcho so umpe oba na ebimo yes umpe oba na me ha won ko ware no because so ti oba no anu asem a omo wo ma I think say 3 or 4 otifio oba no de obedi kura ne ma na bi ni wo but bema no atu moto ska kwa rented die e dia mo ba foforo illegal e wo ko wi eho ene wakwa ko chia na ko nhie wi
umpe obana oh mempe wo fa me koma bebusuafo wo hwe pictures e ba ya wa ye oba no ho ade ama oba no sheka wa be ma no sheka enti bi say MMA e de na ya amope ebi mo e de na ya amope se bia wa ware na still na wo se da bi oyere no onso o pe obi fufura kan e ho no de na wo ho sa e ho no a menti ase beti ne efisi e wo me menti ase se be ma wa ware wo so wo mpe oyere adenti na tiska kwa ware no na still na wo se da bi betwa afa nchen hwese wakochia wakonhia wuo intimidie me ka say fine sisi amusi e mo national anthem mo se be bi a won pe ma bi ano se bi onenim bie sa na bi mo ka mo se be ma won pe oba bi ano nenim bie o penti na wa pe ne yire no yes adenti na wo sa fa nchen wa pe o yire no adenti na wo sa fa nchen what you say ukoi se amochi o se dende wo mu ko bisa o se die ne do ba ya asembe na akoka se wa ko rent dan wo yere wa ko rent dan ma obi abaye bi e na the boyfriend aba beku sa na akobo wa ma na ye wo ana akobo ne oba pe ken yo if you for answer one mo ti say de bi kwaso wa bra eyo be ma wali ni no e ba dem ho na wa mu hu ya ne se eye aketesia no so kan chema no a wono oba pa friend Mr. Wodi no wono na atwe ne shirt ya gu ne kwa ho a wapre a woko na no wa mu nim se hwa ye din no na kire sa wa ye bibi yes enti anu na chi no mu hu se be ma ne da form ho no mo a wo home yes no ba no kan so ba ku bisa ne se na asimasi na wote hona wa ma bra yi da fom hoi na e bi kura no okoko ma ana se bi wa you unconscious ye fa ne ko hospital so mi de owu afa me ho bai oba no oba ne kan ye no mi de owu afa me ho bai se wa hu ti so much oba no kan ye wo yiri a en ka bra wo fom no en ka oba no ha bi a wo be ma so ana mema mro wo bi ku anyo a wo do be kwa ya sabia ma doctor fo atimi ahwo no en ka ye befu a what Sabio Sompa one free mo ninti ano wa mo wada ho amade be se we no saa de we illegal marriage o illegal it said wo ko galamse na Peter akobu akun yes illegal wrong for that I don't have friend-pon enso akwasiu doctor yi ewo wrong for that enti emema ena me ka so ato say apam se mo se mo be fa ma ne de a yate but oh for ba se bi o for ba na adwun mu da ho do onim nyansa yenim se ye de mo be ye but hwehwem for oba na adwun mu eda ho de me pese me kan no enko for oba se bi do odwene papa okay senka abrante da we ena oba no kan na adwun mu da ho a enka bibi be pushi grama what from nipa bro e din de wo tirimu a what was say ne nkan chema no wa jama boy na pie ko enka bra e bi grandpa accidentally na e ball no mu be so ni mu di na kwa ya sabia what you say wa ma nkan chema na pie ko na waja bra ne da fom ho etse ne ho aka wu e fa me ho be ni e be bi sa say me de wu e fa me ho be wa ne woni menti a yes so wa no wo ma ka ba unse wo wu a o jo oba yi so ane ho nya fe o oba ne nenim din bawe tina me so mo fa ma no a e ya mo nhwehwe mu ansa enye oba bia na ye fa no oba bi wo a nenim din na say e oba beg unti me kra chronicle ana trending story was say Proverbs 3:26 for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Amen. One feet in your keep from being caught. One feet here. And you are more deal over to Yamas. Trending stories and also back. Papa. Yes. And I'm making what you say? Yapam. This is about no. What has to stay at bread and crank Brano, well, like you and Penny Fed any woody afternoon. Say, ye no call unconscious near dinner call hospital and a hotel no buy. And come on near Ben or now one will be. We say we would cry. Say, the young no, or do. And yet, from Bisson.
sister ni momu na mi sunu no kre sister now ne no won shede o ma ne ya wo nko because ankwala mi esun senai no enye easy why na ebe show wo mu mienu mo koba kura ne da sei na sisi abeto nko aso o sa eja bi wu eja bi ti asene yes ye da de rusia o entro no mutuala enti sister no kwala mi esun senai no sister no nkuse o ma no osu hu no osu ohia tenten ne na tenten no be chi ni pele wi da be na tenten ne bebo ebeba atenten ne ebeba be hwe o ma e me hwe wo mo atenten ne me hwe o ma je se bi onu su twa damage e me de be am ka se ya twa damage se wudi agro na se bi okwase bi kun a wo kun ato atwe wo wa bo ho ban enu anu no me nye ma kwase bi nkoku okun wa okun ato atwe ne isi ata mo be nya tenten ne no that time no na etwebo kota oben nante ni ade no na twem okra ne nsan ba bio amo nti we ye oba pa ne ade pa futuo ya wode ama emema mudi sa adwuma no na eyeye na atoto wo niema yi a etoda ye kan asem bi se abo akokosachi ode na kwase apenyi che wunim se obedi adwuma etese no ye bu kwase akamano tum ko baby na fa utiri didim sabio obese hufuo maame ya ye ntaa ma ne due yes ya no wadwane papa ne baby adini tiri akwakoda me let's senka ya wa nkabra wo musa wo no ha adan ne zuzu ya mpa so nka akwa ya be ma foforo cha wade mo enko ti do mo ma pem baby afa enso no so wo gangaria wo na wo kwa kire se mem na ma ha adan ama wo ana de be ma foforo abetu emom chinanko wow wo na wo kwa kire wo nkra hye pa so oba pa wo kana no ahye na koma we ma hu bi pen o wo hu bi pen ya futu sem ai ma hu bi pen na but and Ghana no e mana ya muntu maba wa no nsofo wo kan me ma nka me be kan ma no so de wonderful e ma ya na ya ba no ase relationship o ye se dey o se mpratwe na ye twe no ebi mu dia business be ma cho se woni obi twe mpra na woni obi chehye wono mu a me kwa bible kwa kaseti a sam mpratwe no but si ano ya ye no se bible batini me ba cho onye wo papa onye wo maame mu stedi mo na mo de akwa awade anamo we say apam ni suman meni no betimi atena because yes awade kwan wa before so be wura mu no e wo se mo hwe ne ma bi stedi ni panansa no nti ne ye dey ye company atwe mu but enem ma ya na aba na ebi mo e de aye business wo oni wo apam me hu a me be di ni sika so what you say ohia se bio a pantia obefro apam me pacho esa na respect nim wo oba na wo nya adwuma de bia wo de wo dan be ma respect nim so pese be mebu a de bia meka fa won saye adwuma domidwom market day usuo nsuo kwana mu a wa ho ofene so nte misramo emaya no emamo ye mfa relationship emfa ye business na apam no onye wo papa enyo ne do be yase wa ho afeni gina so no yes onofo no sisi ho no sisi wo no wanantu no oto no gina so no yes fe no ekoton ade no yes ne emfa ho akon no nto eno ano no okay na se wo yes ade no a oba pa wa mai nshira no enye ye mabunu nkwa awarefo man so ka ho okay o pese wo kunu e ma respect ya ebu a de bia emfa obedi bebre mema no omadwe na ya na edoso plans ndoso emfa wo sa wo demiri famu oba na de bia wo de be ma no na enkomra na wo tena fie da bia nya ne sa enne se de wiase na ye no eden eye we ba na we so de aba ne akabo hankam yes na efie no ekoso but wo tena wono mu a bema na obepam wo si abonte no akofo oba opa adwuma ne ni abere so obeboa ma bra no brabo no akoyie bema bi so ye adwuma pa de aboa no nso o maka prince ne nsem se o hye ne dwetire kura eno a na obesa de abo akon ho ebewie na dwetire na eno so ho na on se enei eye ni na aware asem na na radio so na TV so. Pepi na ya na ye man de ko de na me ka se
oba ube fa bema na bema ba be fa wo na wode wo haw nyina beto ne so no enche na sasem we esi enche na sasem we esi on say won comment de bia kwa bema yinkwa no ebe wiase no na bema ye hu se wa ye burden e wo ne so enti no ko na oba bi sisi ape na ebe wiase na obeyi wa firi na akwa mu na afa ukotena TV na radio so wati ase enti oba nso wo ho no mu anu abo ho so na etumi aboa na wonso watumi ama wawo ho aye wawo ho akono esan se ene wo be hye wo be di untimi fa ni nyina to be ma so debi untimi nyesa untimi fa ni nyina to be ma so sisi ma no se wo de ya wo ho se ma be ma no ehwe mofra na wonso wo de a wo betumi no aye de aboa wati ase ai so debi a wo ka se wo de wo betena wa be ma no ne nkomra ye be wo si abonten apam mo na entem yenwurem na efe yenkofa yafrefo okay esanse bre no pema epem konanim yo ene ma me fa Ghanaian Times na me fa nchase Ghanaian Times eni ma say Ghana mampeni John Domini Mahama meka say wo Singapore ya wode o mampeni yo wo hodom wo mu akwakohie mu na enra wo bra wo mu hia ye no wode to dwa say Ghana fo bi ahase say ai ono mampeni ne pese wo kotetem wo se da bi Ghana ye mamra no ma kwan sa ye second term ukọ 1-2 na chese wode wodwumedie enyina e dia bawie nti no enya de a wa ye se o ba be kotetem 2028 aba ye bese ye kotoi o mpese obekọ ye tetem bia ye Sem Ghanaian Times Kratafaya to sudu ebiendo eno so ede ehwa asem ede abana NPP amanyokuo no wo mo hyase enrada yera Kennedy Japan na afi Brane Champon wo mo ede wo mo forms no ekosamete ewo eye NPP headquarters ewa akra heya na wo bra yera Kennedy Japan nya kwan ene se drofo di nkomo no so one de asumdwe unity sebaya party no mo asumdwe betimi abana no a na wo mo ehwehwe wo Ghana force etitu ni MPP ade hye se wo mo emre no so a wo mo hwendro wo mo to aba no emfa manesan se wani so ade hu pa ewo ehwo no mo anopeyi Ghanaian Times enso ede ehwo amanebo enso ede abada se etefo ebe kayi a be na wo twetwe mu ya gbiyiri ye no ewo Savannah mantem no emo ewo Swala Tuna Kaba mensin emo na arawo se mo ofri oba no se yasa asase mi so emansotwe ene nam so ama meka se nipa dodo no a efribo ama dodo no anso prepare mu odin na enu adakra interior ministry no ede betu dwa se wo mu de curfew nseso da ede ato wo mu so se Kenya nya chese 6 to 6 wo sa woda esanse wo mu hwe na bambo mu nsem etimi akoso na Ghanaian Times so de aba wo mu chese gbiyiri wo no mo de nipa be 15,000 meka se wo mu afri kuro no emuma be 600 ena afei emema 800 ne ade eko yeso wo nyina afri kuro mu a eno ada ye ne nadmo director etwetwe nkomo no wo se Yewra Zakaria wo se ebimu eko techiman ebimu su ko wenchi ena afei kronkro a ebembembe wo mo no wo nyina etu abasa wo bakwa pie mo no a anopei Ghanaian Times do bonkrata no enso ede ehwo amadebo ede aba na mamemfa do bonkrata Daily Guide and I will be calling and see me for Daily Graphic do bonkrata no and free media ase enfa ema Ghana man penin his excellency Ora John Dramani Mahama no da hey bra wo kodi nkomo e wa Singapore no e no di tu dwa se wano de woni amanyokwa NDC wa mu emfa amamra constitution no anim entwitwi fam e wo mu se omampani bia wo 2 term into sa 2 term no eno a e na wode ebeye adwuma na Ministry of Education wa mu so e de aba yenuanom nkuma a wanom kwatwero BEC no wanom se nyankopon ya domu a September 17th ena wanom esuku no ebeba enti no wa ma kire mu e wa krata yi mu se free September 1st ekwesi September 8 no wamu bebie wamu system no ama emofra na timi a cheke wamu schools wa wanom enyaye sensu so answer result na dia ba se emofra npi na cheke wamu die enti no from 1st September to 8 September and I won't be on portal na mo check schools wa munyaye na 9th September no and I one muchire mu se baby kura mutumi nyaye no afi ubetumi akọ na wakwa kwahwe school ho na 18th September
enso wo akire mu se wo mbebie wo mo ekọ ayi line bi ohonom na wo mo de ema no ebeto dwa se ebia abofra no school a wonya aye no ebia bibi nti ontumi nkwa mo befre ma mo fa nkwafa ba bia ma yesi placement ene de ekeka obi enkwaji usika eti Ministry of Education wanom so ede aba na MPP semu kratafa to so edu enkono awo Daily Graphic do bokrata nim wo mo ba mane ese Nyankopon ya adom a wo mo delegate no na se ebre baba beso ma wo makwakwakwato aba ayi wo mo flag bearer na wo mo se amamra na wo mo didi djuma wo mo ekuanim no article 13 cross 1 and 11 no eka kire wo no se wo bi ebetimi abiem na wo mo etumi agyegie afoforo a wo betimi aba be register ese wanom ebeye delegate entin sesei ni de wanom so wo mabie wo maponom de ato betumi akọ register se ubeye delegate na January 31st 2026 ubetumi ato aba na mo yi mo flag bearer na eno so munsem kratafa to so edu enkono Daily Graphic de obokrata yi de ababe piemu ha abrekuma not so wanom chire mu sesei ni de o malanche Tree for Life project no ebia o mampanini de eba ye no na Daily Graphic do bokrata no de sansemi aba afoforo bi ka ho onya bi na kenkan ya emu epipa ene obekwa na ma menkwa homa no so mra na wo mo braso ma hu se bo a wo mo bom 02601960 Efri say wo ka ho bi anopei ye ma kwan na wa ba be kire wadwen wo ha enom ensem a yabobo so no abrabom nkomo a wo mu di ene ekeka ho. Hello, good morning. Good morning, Owoahene Acheampong. Nyame adom James Kofi my nti anopei Anopei de me chia na madawasi na ma chia MC right me chia pa MP su me chia no constituency chairman Honorable Daladi me chia no. Now Owoahene un petensia no mu wonka no anopei o maka asem bi na ya hwehwe ba ku number mami wo say won tia se mema no ye wari wi anafi ye sa pe garden nti hwehwe no number man wo say won tia se ni ami ntire ni mu mate ni ntire ni mu anopei na anopei de ye beda wasi biu na ya danyame ase se ye papa mahama o de tuga enna se won ku biu right nti sisi funene ni ma da ho nti before na wo musuru se ye wo majority tiro ye besisa amamra no enna wo di tuga se emma so right won ku biu right nti omunye kle enna rafu asemu yi wo Ridge Hospital no Owoahene oman na ye chichiri o se nice ni watimi afrojiri sa asemi se ya bubo wa ma wonsa anhan report ni bai no yesi yemfa yensan kan enti se oman ye chiche oman ni sia na sini a wa shatade uko adwuma ko hwe Accra na se wutimi enti we ama ba mitirim se enti we ka NDC ni ehya NDC t-shirt ekotina na sini yenim so won hwe na no pa wo be ye nden right Owoahene yenhwe ni ma bi ye ma politics sai bibia yemfa obi foforo ewa ha enom. Hello, good morning. Udeni baby akasa fi. Yes sir. Owoahene ko sir. Kwajo me enti wanopei. Owoahene apom. Nyame adom. Ya me sure we ma pale ya bota komanda sana maina. Amen. Mfa kwanda mcho no bo and bedu. MPP come no constituency organizer. No bu ko dibuka. Incoming secretary na appearance kwa. Incoming chairman. Yes sir. The brother and the pay one appointment kwa ya. So kwa so municipal hospital kwa na. What send on the one as Isiano and you be kwa for that intina. You know you need ya what you number ko no. It's simple for that Isiano. Leaders na ward the corner no kuma no. It's one na ko na ya wo for bia. Owoahene. So far MC wa wa ban me amutu mu da wada. Me ka trawo. Owoahene wada. O so ko we ana mu ban ka na bodo e kara ana ye mu da wa ba party du wo. Right. Party so wa ba ya. Party three now say from quarter to hospital municipal hospital. This your people drop kwa ko ne ba kwa tari. Na wona ye na ye ni bi ye ko.
One was done one go private hospital. Master was what machine in my bank so one my tongue one door. If you don't municipal hospital, what was the emergency matter? What do I consider any bill? No one ever called emergency matter. Yen did my hair so you never papa, your phone won't go and we are. Right. In fact, somebody from why was in there? So you may be out of them, why you know from where I am on because of what I want it. I'm going to show you way now. Eh, no, correct. Also, when I boy, I made but that's yes, that's it, baby. Sa kwan ankasa da MC ba ha no. O say the way akwan na ye no. Ye ka say ye kotetemu a ensan emwa ye enti no. O ma ye nkrata edi nkomo aduru akira. O mo pese o mbedwi ni nyina na o mo ye ne foforo. Eno ye by way of information da o ba ha no. Sa na o kan ye wo kwan no ho. Yemfa obi foforo e wa ha. Good morning. Good morning, Owoahene. Yes, sir. We didn't baby Okasafi. Owoahene Kwame Krachiri Takwa Baso. Me da say, opening my into one pay. Owoahene no pay the wabojuma. Ni chief ni member of parliament. Takwa Ishaye. Honorable Sheikh Isa Sarfutela. Baby will be aso Kano. Ni na municipal chief executive. Dakobna. Osubia will be aso Kano. Yesa to me nyansan farmer pay to na pay for Wasafiase. Now Wasafiase and Fanny Tempesta. Right. Owoahene. Yes, sir. O tete baby I'm a channel and I make a WhatsApp. Takwa Bansuano, you can blast and WhatsApp in the bed for this show. Hey, Owoahene, yo. And then in you. I say, when you can say your Gaza. No announcement. Announcement you are behind. You can do your work, but you have to take proper measures. Said the buyer had to follow. You can think too much, but complain about ever. You see, I'm out for dying. I'm out for pressure than any padding power. It's I saw much on say. Say, meters in a summer commute, and I say, on my blast and shaman, and you not quite. The way you can say, Munjay, we keep also more. I'm out to him for no cacra. But I say, yes, yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? I will be the jacket Kennedy. May I say, open my into one pay. And I bet you why I'm chill. And you check your phone, and I'm chill. I'm the Kuduka. I found from my chair. For my tea, and I'm in a castle now. In chair of about me. The idea is delegate here from some of our now the Ghana. If we show you my money, on my day. Design the permanent view. And some of us here planning to Fukai, Ghana, have party, Nanka, about your tea, Nanka, and Ghana, the Anka, there, a warner. None of the church, they need to Ghana, high and very free. I'm saying, I'm going to damn you for my most of because now a parliament to a constitutional, I'm not to use a trivia, compare referendum. The one guy could get a job. So the man you put in Uncle Bomb better take anyone for image of a so much. Now, anything I'm going to see no look for the one. Here, for me, I'm going to check, president and national one, but if when I get about. Number Kahaba, you see which hospital now. I was about to nurse and said, you say you or Yari, Nimum, or Kodos with Thomas and Muade. We have no view in the Juma, so the Diana, a bit more Kodos with the Zabia, or Yarin Chamuzano. Even the Niparanda, no a chairman, Dr. no a chairman, or Adam, you must know, or Yale, and it's a matter. At the BBC, when you put on Sirava Diano. You don't see no, and you're in a video, I can't never go about nobody in Nipano. It will be absolutely uncosmetic, unconstitutional, you're going to say. Sana Ghana for your first year. You put up next video once in my energy, where German and would be. It will be absolutely uncosmetic, unconstitutional, you're not quite your first year. We are, you have a fear, nobody didn't know. You ever say a point is a copper. Only don't say, it's your damn part, what is another case in the year. Who for station at the idea, stadium was bana or after so tutu the best one o ma tutu style crowd we and sana o ma the stadium Canada also o mu no mu fam never be o to be o ma to be an o mo de no mu ye yeah that's a yemfo people front of pay good morning. Hello, good morning. Would any baby or Casafi?
Hello, good morning. Hello, good morning. Would any baby or Casafi? In Watson, about my job in Google. Medase, my inti pay. You already are to meet you on Nabu market. That maybe I will be a Michelle. And it's a Macacaba Queen. Papa, that's some Johnny Mamma. But Owoahene, I said, I would tell me, the son MC Candia. Let us only Papa point in here. Because a coin, or hospital coin. And I said, they are one eye and what they are going to catch. Then should be then should be a wood China, we are back at them for the after I quote the bush. And in the Yakiana Musa, Senator, when you're going to forward Nam Canus, no one. It will be a hospital coin. Young Hopkins said 10 years in Punasa and Clatana would be to go on, and Clatani is 3 and that's a for young Trenia. Yanya, 5 Panos, young Trenia. Can be South for walk or they appeal for one number South Quayshoe. It's MC to Antonio Macala. Never can I say, Clatana, why say, it is somebody my not a cutting of right. See, I don't see SMC what kind of David with MC. Council cover view. Was a crown with the better or emergency road. Did you one for 1 year in a tree? Ukitaka, they cost me 1 and 2 other broco. So the police knew, so I didn't. That year when you SMC, which you share, now to sad in Nana more. Now a yard of the hospital quantity better undeserved the papa. Yeah, I say good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? Whatever the man Casafitams for Ratasa. Medase, my into Brahima. Yo, and I tell you, Mendamasi, only a friend is a careful and say, and I want to see. I can be a Macassa, some way say, Canano. I do baby, it's rich and I do, but I did about one, who shall say, and a politics. You better than us, not amount of a politics myself. As in business, I can't want some Obi Casana also way NDC. Way Casana also way PGA, and I say MPP. Right. On a year friend to me, but 825 and the Manchester Romano. When I said, yeah, of course, on my sister, a man of baby doing on yet. Yeah, of course, we are, but we are, but now, most of the I would deport Seki. But I can make and say, as no kind of international, bad my study. Hello. Mamma, Mr. Tussle. To say something. And this is I mean, let's try it. Each woman say, that the Quaker farms national city. Yes, about your money and company. Yeah, I say, baby. Good morning. Hello, good morning. 0546 618774. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? Driver one God. But you're made to driver one God. But you're not better on to be now, but they have from the toe. Sakana, one say to my trouble now. Go to the time free, that machine, or the ones you go. The grocery, yeah. Okay. Okay. Yeah. Go to the time, put that out for 3 weeks in the car. The one machine, the one you want. Right. NT police MTTD. The Saka no I say so there be a driver one God come once a mother Roma. Monche na muntu huana mon. Good morning. Yeah, me da my wife. O'Neil. Yeah, me nya moyo. Nya me adom ye ho ye pa me nti wa no pay. Na ya atop him. Right. Person say na cha Dr. Babia ya ko pasu jankano. Na me pese me ka cha say Yesu Kristo ko in fact obasa so so fa na go so. Today I cost you now, or don't take it easy. I'm recommending. Never forget the national man. Right. Now, in fact, and the police will have a couple of Sompa here, empty for. So you for campaign. Okay. After the after 31st January. Because you come out to the 2024 elections. Onoje Canada Japan. There's some Katia against entity in this for the campaign about 80 to 85% of NDC for campaign from Canada Japan. Given this time on envelope. Right. Envelope. That's a part of 28 at the high.
Yes, we had a Sibebre no the out by 0546 618774. 0546 618774. What do I drink, Trevor? Good morning. Hello, good morning. Sorry. Once we bet my friend our basso 0260196062 0260196063 what the adventure no ba ewo ho enom na yakoye nim 0546618774. Good morning. Good day, baby. Okasafi. Right. Me da say my intio anope. Amen. Amen. Opese wu wechi onyankopon ji wo kwa ebra banya ti sei obebo David ebra banya nyani mema ene ma na ebo beke wo fere ho isa so wusu onyankopon onyankopon na ka mese ya waka bo no mo bi agiti nti wako ba mprana empana wa na on titi awa yenu what team ene waji diano ba ko se o ta so ni pe mo ko ko mo wala kilo atemo sa mu ya nyelo sa mu na o ya ko pa tam ba bo le ka ya nyelo ni pa ti ata so ye yo kwa on ka ta pe bia na bu uwa ni wọ́n lọ ọ̀bọ̀kọ̀ kò bú náà yìí àbí ẹ̀ náà tí wọ́n bá àtàwọn àdúrà ọ̀bọ̀kọ̀ àkàkà tẹ̀ ẹ̀ bọ̀fọ̀. Right. Yẹn nso yẹ da ase bebree Ade Akye Abia dwumadie ne yɛbere kakra wɔ mu ansa na yɛde agodie mu nsɛm no aba wobɛtumi akɔ so na wafrɛ anɔpɛ na waba bɛkyerɛ wadwen ɛwɔ ha ɛnom. Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Udeni baby au kasafi. Bacho osef kotoko. All right. Bacho me into kotoko. Amine ele wasinye ngapa mo yamanga na mani ene wasamanya. Etia me MC. Onaro kwabra ene isatela. Dia they all say takwa. Hence one now matu no ka kwa na mo. So wa sa fence one. Dia hemfa dia. Ufri Pentecost. Ufania Aine. Obi atu fence o ka kwa na akaka anango ekwa. Ayeden. Ka kwa na machibu mi na na wu mi se atu fence o. Ayena mi bisa sa ayeden. Aha. Ka ko ya kwan. Na se me ana simi dan kura ewo ka kwa ho a. Na o na te ka me de ka ura mi fia. Ta o musi na na so mo de tumu mame. Ba de tum. Ame nkruma ye ka kwan da ya faswa. Ya obi ani se o kota credit station, o duru railway station, o we mo on sa left. No kota credit station e bo a. Ayene. O wi a sa fa e ti on no afa mo we pie. Na do ani ahweta credit kwas. Right. O kwa na o duru shell. Me koto futa. No branch on sa bonku. Ni nyira ma ba sisi. Ni na ka na ma he so to apo. Me ka te on. Yen o tiri mo bin chankan no di tetia ma efe. E national road. Right. E national road ya. Ene na ka land na e wo kwa ho say e aban dia. Aine. Amu busa railway station ho nyina from PWD ho no. Ba budi nyina no ma nye kwa ne kakraka. Okay. Na uwie na se yen yesi e kwa no fatu man ni o ye obatu ye no ta o ye no na mo tinkan ma ba ye ba ni no so da to aba watakwa. Okay. Customer e so
yɛda ase ɛwɔ sɛ temamufo ka asɛm ampanimfo tie mira mesrɛw wasɛm no yɛate ne nyinaa ɛbra so yɛkɔ nkran nyame nhyira wo bebree ɛwɔ hɔ ɛnom Women's Premier League is back again. And the what can one and EJ can one the ratio Sebra no show branwa 7:43 am. Eya ajase enya sem ketwama. Agro no baye de ebra Ghana football no. Enyo me fan ntoma pade fra. Me pacho haye Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Yede dam ewotoma Tarkwa de Tarkwa. Sunya ne nyina da ajase ya dam nyina mo asedam ase. Na sane so se yetena sese no a. Na ajase eye sports bra na so. Sa me pacho ye betumi diabro na nyoma nyina ta. Enso miakoye nana safo kantanka bema ba yes and nano pe mame fanchi akase enso ntumi fama no sanse wono na ebo me chidom pa ama no pe sports no me pato yetumi dia baba som wona sane so se yetena se no pa bia no a eye secure sanitary pad wo mo na ya na pampi no anu wo mo dom na wo mo so yasene se ne be ya sports no so me pato ye betumi dia baba som bra no bia na ne o man so tumi yakoye na secure sanitary pad no bae ze wunya no brabia titiru ne bra wo bra na so na se posome no enso tumi aso ya wubu nsa na we no leakage bia wo se ya de pel kwate no ahyem enti aboa wo ba bia bra wo bra no so tumi aso sa no na me pacho se no so se park no ehyem mako 12 hu sa enti bomodia na bowura mu supermarket ahodo mu kona shops ahodo mu online shops mu na rasa won sa betumi aka secure sanitary pad ni bi na me dimafo aba center say what the time wo to ya so was stroke na ha wo sisi yade na ha wo diabetes ana prostate issue ni nyina no fa koda medimafo aba center na doctor fa tam to yade no so na me patron na no pe won tu ni nyina tan fa firi won fama na kidney failure no ene wo mo pa won kwade wo tu ase deku enso tumi de firi one more chese nyansem keto ama na Accra no me patron sene so Owo Pokuya se Mayra and a Kumasi so wo boakwa gogo one government school no and me patro di hwani mu bibia ne afranwai I was 024477 4282 024477 4282 now ne mpanyifo ni nkoma na kasa yes ensu kroje ensu achasa emutia no kura mu nsuo eno ne kasa natural mineral water me patro wonya bia no pasa no wo party ahodo engagement wa outdoor na wodo no word na wodo no na sa wo de kasa natural mineral water enso tumi adi ujuma ebo ni padua ne yipapa esiesie ni padua no e ma no sanso nya hotoso de ka ho me patro hye no nso en se Kasaloma Ventures na akwakofa de aba wo se Accra ha wo taifa wo ne back hospital no e na me patro be pa bibia ni afre e wo 0206 469 430 0206 469 430 na ne panyifo enso ntumi ne nkoma na me patro na no pa mi ame ne wadi ahia no Midia ene akosuya eje wakwade boate na ya sansam no asa na se ma football mu ana me patro ya kwakwa sansam no ase enso to media free wunim se wafu zombi no CAF Women's League qualifications no me patro guswada ya ekoso na enoda games awodo pinu a enso to me to dwa ya na nyasem keto makura police ladies wo mo chila fie elton sare from Sam Nelly e ma kansie ne ko na wie no na 4 goals na atumi apia free mu aba ya chese na nyasem keto makura police ladies bo modern share 3 Sam Nelly atimu baako pe ye no kakwa ye free wa baba one din any grace anima wonu na di kato atene de kan edema police ladies boboko no Sarah Nyakon ebato de tosomie no na Deborah free enso beto de tosomie sa na no kakwa ye free wa na so far so good after the game no me patcho ma me front animo se coach ani din and you see Basigi me patcho wanu na ye coach edema police ladies boboko no wonu Nyakonya ne Central 14 komo
and watch him say we shemo pano assassin na nyoma so dan koye and for man team my friends police ladies bopoko no and I'm shooting a man here 5 good changes and uchimi nkunimdie ebre wo mo. That is why we work together as a team. So we the coaches, we had to brainstorm a lot of our game plan with certain players, because every tactical play has the kind of players that you have to use. So that is why the changes. I thank you, coach. I was your way, I cry a free wapa. Yame patro ya George mo. Answer to me, Diametia for now. Young Bongram were member football anymore. Not just a per report, I met to nano pay. Me patro actress at the glorious house of folk Bobo Kono. Me patro play Yanidi. And the Quabna watches every one team not on Quanta. Me patro wama pay papa. With himself last season, a Brantiano was signed a contract. And so to me, the glorious house of folk Bobo Kono. Now me patro no per report, I met it here. And so has some penny for the Ababa to Jar, actress a Brantiano, Sabre one come one more plants wubium, and Yadia one more papa, one bet me to Sadia fra Brantiani Dean, and a Quabna Boatene, a Janona Quire me patro free wapa. Now when him said the crowd be a Kumasia Santa Kotoko Popo Kono, me patro mamma front to anymore, Sasa summer transfer remuno, players Makumaku 18 Dungache, and me patro one more to me assign a one more, at Yaba Krobia Kumasia Santa Kotoko Popo anymore. It is so far so good no. Squad na baba ya makuma ko 35 eno ne kakwa ye free wapa na no krantia yen saka eno cha mpanyifo betumi assign enipa makuma ko 5 enso tumi dia ka ho na eno na wo bowura mo menhia fikase mu a reporter e ba kire se wo pemso enso tumi ma team no 7 million Ghana cedis a wo mo de baba ye recruitment na wo mo tumi dia buffy squad ne pa ye no ne kakwa ye free wapa me patro na no pa ye jajemo enso tumi dia matiefo na Sunday champions of champions and so betumi akwaso wo bibia ne dance park ya no ne kakwa ye free wapa wonim se bibia ne go stars betina fie na waton sade afra kro bia Kumasi Asante Kotoko na sa game we na crucial esansa Sunday kro no ano na kro bia Kumasi Asante Kotoko wo monya 90 years enti dodo no ehwe ne bokwan se nyame ya atoma birthday gifta kro bia betumi dia boawura mu e wo menhia fikasie mu ene se nyame ya atoma sa game no Sunday bekoso no wo betumi anya win enso tumi dia fi na Brantiani Dean and Vincent Atenga me patro wo sinakan edema bibia ne Gostas Boboko no wono so nyakonya kasa no se wom sakrobia ye krobia na bibia no so ye bibia ne wom de mo hwa no kwan se win ne de bibia ne Gostas ebetumi age ye ne kotokwabo ne se no mo ye no maboda ana e omo aye no mo ye league no it is for us ye no mo be champions no yesu ye prepare mo so prepare until na tin say on the day no they will be able to match any bobble. So I think that aspect of me embo the cricket to be a place in a movie. You better champions because my GP that kasa many boys and kasa mature because every game biani the way you approach it into. Misuzu me experience in Super Cup. I think say Misuzu me colleagues be kasa na yahu the way forward. Nti any dey me embo kotoko. Yes you go stars. Fa we a big club. Yes you go stars. Not just say woman ya big club wa woman so ya go stars woman she ho where ya Brantiani Dean Vincent Atenga and me patro ya turning kano na ya program wo Ghana Football Association popo ko ni mu a na sa customer for your Owoahene Asante Chum me patro confirmation na no pay wo panyi padia to dwa wo se na no pay betena se ye mamonya we se wonim se touch my 11 wonders no me patro sebre team no one much me aton enti wo monya change of ownership a eno ne kakwa ye free waba enti sebre touch my 11 wonders no me patro nyade a wo mu din no ebekọ so ay touch my 11 wonders biemu wo se Legon cities ena sebre wo ma ba fa eno ne kakwa ye free waba na bra wo run din Henry Asante Chum me patro ne central for din komo no ne nsem wo kan ye no mo me yentie bi 11 wonders. I think there is change of ownership. So they are now Legon cities. Yeah, they will play in Accra. Going through the processes, they have notified the FA. So that Division 1 team is there. Go and play in Zone 1 in Division. Yeah. Na me patro nwachi no opanyipa nyakonya kasai winim say Blasters of Ghana in the month of September no me patro wom wo 2 World Cup qualifiers games ahodo bia wom betumi abo against Chad and afa Mali popoko no na Owoahene din and Henry Asante Chum me patro no so munsem opanyipa ne chechim yankopon ya domo am say weekend di mante ni nyina ebiti akan di amawo clubs enti
Meme Dano, Yamia Domo, Kosiada, Omo Kayansa, and Omo Bisia Kayan, Kosiada, so Yamia Doma, a bit of Jordan Nova Kayansa. And you know, they're sharing Musa by Jordan or Party, Yanya, and Ranching in Ghana. Jordan Hombe recovery training, Accra Sports Stadium. Brother no pa, training. Nafi brother and Yumbre, team no, Ebuna Keting, free Ghana, Ade Akye Abia. Chat. Bukwada ombe training baby editi akan no Njamena na fe yawada yes akan edikan jija ya ni say yewie ya because emre ni oni ntino iti akan wi ya na ya dane ni dia Ghana ebedru Ghana fiada homachi ade ti anopa emre ombe training fiada emre ombe training ombe record your Accra Sports Stadium memenda ombe training emre afi kwesiada ombe sa training Nafi Ejuada, Yene Mali, Etiakaya, Etosumi, Eti Eguo, I want a branch and Rabbi Kayan, Nafi, Yedibia, Ashisha Sosenia, Esenia. Where are you, PRO? At the Ghana Football Association, Ora Henry, Asantichum, Noname Pacha Wakwano, and Central Fossa Bisani Biamo, Sir Adiaba Pana Bayama Fred, the coach, Otuado Watonsa, and Fra Branchiani D, and Thomas Tepati. Nominee coach in the Como. I'm a look at only a branch and a kata. First of all, yes, support I dear man during this period. Support I did. We have been with him through the campaign. Just that anywhere we are and was able to and you know, coaching in a kata or say why ready. And now I'm in coaching in kata, you know. Okache and his next appearance I 2nd September. Almost a postponing. You know, obituary Abba, Abekati, no, Esiakai, one time, and those were his words. Mintimina, Yenema, consider a Yansana, or a column. And you know, you were Jigi, she was Thomas Bitnaba, Abekat. I was your way, I cry me patch of free water. Ya Jamu Saman so to me, Diamatia for. Now ya question from one as a democracy cap no, me patchamus and some near Powremo, with him send your caps from Kwa, a ya Parliament of Ghana, me patchamus so to me as a Fibiano, young Bonfansha Parliament, no, Wamusoni, Yamana Yamiyatma Freeway, Yamiyatma 5th September 2025, no, and as I game debate to me a between the glorious House of Folk and of a great Olympisa, me patchamas. Speaker of Parliament, one woman Sabbath Fie, or Alpan case for Sumana Pape, one Yakoyan Central Forty Como, a church Musenia Gamono, Ebesibiako. We are doing, even though in a very light manner, it carries a lot of essence and importance to our country and to the world in general. So let the Democracy Cup become a lasting tradition, a tradition that echoes across generations. And it's my prayer that it inspires our youth. I was your way, I am Speaker of Parliament, and I'm a patriotan and Canas ahead of Yamiya Tumwa, 5th September, Gema, what do you about to me a Quaswano, Democracy Caprono Penipano, one of the Central 14 Command, Diane Witto, your buy at Yamonanism, Ebetos. It was a stand up for the champions, now Sanona Kakraya free wapa, Yame Patronano Payato Chemo, now your Bora Wonk, 4 Crocoswana, Saunim Sa Anrata, me patro games Saud Wapinoa, and so to me touch down one at now UEFA Champions League, you know, qualification games are what one, and I'm a patro Yasha Sia free, when it's a final round on Anra Etimitoja, Yacha Sananya Sanketua Makra, na Karabakh FC, me patro Mame Fanto anymore, say woman Vranvaros, Bobokono, and so to me Kosia Kai, Emma 5 goals to me Pierre Frimubaya, Karabakh X 2, Emma Vranvaros on so, Ababa Timotrea, and on a Kakwaye free wapa, na Benfica, one more and a Fenerbahce, Boboko Netumiko. Ma after the game no me patcho ma me fanto when him say 1 goal pair and to me pie from by Benfica say 1 na first leg encounter no when him so bia to me afatna and so to me anto ne yonko die mu enti on aggregate no me patcho ma me fanto when him say Benfica wo so to me qualify ya UEFA Champions League no me patcho mo so betumi ababebo bia eno ne kakwa ye free wapa na when him say anwa club breaching so me patcho mo Rangers bobo ko ne to me kokosi akan e ma 6 goals
so etumi pie firi mu baya kyesa na nya sem keto amakura na ma mefa nto anim se club bridge boboko no me pacho wo mhye makoma kunsia ebra Rangers boboko no one month to me antibie na first leg encounter no wonim se club bridge one mo share 3 Emma Rangers bachemu bako pe enti on aggregate no ma mefa nto anim se club bridge boboko no one mo so tumi qualify ya eno ne kakra ye free wo ba me pacho ye jejemo enso tumi dia match ye for na no pay na wo bowura mu Europa League qualification ni mu a me pacho ma mefa nto anim se AEK Lanaka me pacho wo ne Brian boboko no ene tumi kokosi akama 4 goals etumi pie free mu ba ye na AEK Lanaka wo mo tumi afatena enso tumi atopo ni mo embewie che Brian boboko no ese makomako 4 ye no ne kakra ye free wo ba wo the first leg encounter no Brian boboko no bomode ase 2 ema AEK Lanaka eba ba timu bako pe enti on aggregate no ma me front one say Brian one ma qualify on 6-1 na eno ne kakra ye free wo ba na no pe me patron krofo so ye jejemu sensam enso tumi dia matiefo na me kade a kire wo se wunya secure sanitary pad sa no a wo de mo odofo akodo kwia keze wo bae wuchumi di siesie hu abo ye papa ebra wo menses no ankasa ne time no eno so tumi aso sa no eye secure sanitary pad na bomodin a sa no pe wo bo awura mu was supermarket awudomo corner shops awudomo online shops awudomo so secure sanitary pad no sansa no kwa na betumi adi wakakere mu ebra wo menses no enso tumi aso sa medimafo eba center say doctor say what the time beto yade ne so yade ne betu say hum de free ho ebra sanso mabiem na kra pokuya se mayira kuma senso wo wabu akwa gogo wane government school ne din hwani mu 0244 774282 na ne mpanyifo ni nkomo kasa natural mineral water yes Kasa natural mineral water enso no party a wodo ward engagement outdoor na ye no eye Kasa natural mineral water me party wonko a ene wasa wokonya wonsuo ndi free Kasaloma venture say yan kan trust taifa ya no mo bibia ni afra 0206 469 430 0206 469 430
yɛbɛda Dr. Amuzu ase sɛ anɔpɛyi ɔde ɛyɛ enkomo abro na asɛm nyinaa ne sɛ kɔpɛ aduro no bi yade ɔbɔbɔ so nya bi ɛbɛboa wo afi yɛda yɛdwadifo nyinaa anso ase ene anɔpɛ BS Kitchen waduane pa adi sanso ena Freedom Arc Natural Mineral Water nsupa anom na afi wa adom akyɛde a waba bɛda nadi nyame yɛ adom a memenda ɛbɛya na audition nso ba so ne nyinaa ebetumi aboa ama asetro ne ade ye awie pɛyɛ ɛde ama ba bia yɛdri abusuafo yɛbɛkɔ na yakɔfa edwumadi a ɛtɔso ɛyɛ miensa ɛde ama ɛwɔ ha ɛnom aha no yɛyɛ acetes yɛka asɛm no sɛdeɛ ɛteɛ na ɛnenso ɛbrɛ na so sɛ yɛde de a ɛwɔ dwa so no yɛde ɛma wɔ ɛnɛ yɛba bɛka safa galamsey ho na yɛwura Johnson Asiedo Nkatia a ɔyɛ national chairman edema NDC waka asɛm bi na nasɛm a waka no ɛna yɛpɛ sɛ yɛde edi enkomo na yɛka asɛm no sɛdeɛ ɛteɛ yɛwie a akuya bɛba bɛka me ho yɛbɛtena sɛ yɛbɛsɔ yɛ adwene kakra na de wadwen kyerɛ bɛka ho afei dwumadie no ɛfa edi awie no ɛnɛ yɛ yawoda yɛne NPP for AC nkonwa na yado sukɔ wɔn party mu ɔman Ghana mu nsɛm abato mu nsɛm ahodoɔ titiro akwatia abato a ɛbɛyi yɛbɛwuram yɛdi ne nyinaa mu nkɔmɔ na ɛno nso wode wadwen kyerɛ ba bɛka ho nondu ɛbɔ a yɛbɛtu nkonwa na afei dwumadi a edi hɔ nso no yɛde aba bɛtoa wo so maka ne saa mawie no afei na waba bɛka yɛ ho a ha yɛ Sompa 101.1 FM baabi a yɛduri yɛbɛka asɛm no sɛdeɛ esi ɛteɛ na nɛ deɛ yɛde brɛw ɛwɔ acetes so no yɛkasa fa galamsey ho nti no mato din sɛ galamsey declaring a state of emergency dangerous galamsey ye declare state of emergency eyade a ehu edemayen na sade made kan aka no asem yi owura Johnson Asiedo Nkatia na akoka na ye fa bi na ye de akyere ye nso sade yadwene ye ne sade asem no esi etie nokre achinje bia ni hu se galamsey edi yawu se ye nsase a abeye ohaw kese eda oman Ghana so a yaji ye hu ba bia enye aban abakro aban woso yi obia ni abre se ohaw a galamsey de bre oman no ebeso ano yensuo wo mo poison no ye kwaye wo mo tugu ama ne ye kwaye nyina eyira afei enkurutuo ahodo a ewo baabi a yetu saa galamsey yi ebi no wo mo ehomete enam enema ekoso ewo ho enom na ne ekoso na yese yenhunu direction bi a yede fa so ntino ama sese yatete ewo saa ne ma no ho no ekosoro ene nyina ekasa editia galamsey nkasa yenumu ena ama ebinum aye nsusu yese sede ade no kora no etete yen na yenya ano enaduagu bre no ene kora no yemfa tabo nto so yen declare state of emergency emfantia eye galamsey a ekoso no ni nyina ye atete a galamsey oma ye home ete ewo man yi mu no ene na ama nipa hyase a wo mo kan sede a wo mo kanui nanso wo mo kan ni nyina sei no national chairman a oda NDC amanyoko na no yewura Johnson Asiedo Nkatia ono so wakasa na ode atodwa se wo mo a wo mo kan se ye declare state of emergency no wo mo nim ni wo mo kan na omunim ni omoka ka womu nanso daye kura mpo ka saa asam no kura mpie wo ma no se ye declare state of emergency o say oman bia ye declare state of emergency ewo mu no ye dangerous and omo ka saa no omo ye reckless
na ono ane nkasa ye mu no wo kire mu se galamsey ehunahuna yen galamsey tete yen na se ye pese ye so galamsey ano a abusuafo enye state of emergency ena ye de beso ano wabokoko se ye nim ye boye humusuo ekoka se ye declare state of emergency na ampane ampa ye ko declare state of emergency a ebeye te se ye tu oman no constitution atoaguo soja for baba beje oman na boso ombekukum nipa ba heart ombekukum nipa basabasa enti no eye ade bi a wona efrefre sa na ema no omunhwe ye afei osande ka ho bio se ye ko page state of emergency ba bema atututuo akokoso oman mu innocent lives ye be hire wo mu enam state of emergency a ye keka eho N70 ti wono de o se nasem nyina ye kokobo a obo se asem ne ka ye tra ye kan nsem ne tra ba ya ye nosuko enkwa asem ne tiko enko hwe se sa asem a ye kan ye de ye adwuma die na de beba na nsunsanso na ebeba no ebeye de wo hia na ya nhwe yi a ye bedi anwansana chi akobere ye kuro oka wei ede abugana fo bese se galamsey haye na yenhwe kwan fofora ye befa so na yakon galamsey na nyese ye de galamsey fo ho ahi na ye ko declare state of emergency o se ohawa eno de beba no ebeso asene ohawa galamsey ede emaye no enti ono de ohunu pefe se wo mo a omo ka se yen declare state of emergency no omo nim ne a omo eka eno ena anopai ye ka ne se de TNT ye bisa se abra na NDC amanyokuo mu mpanimfo na wo mo ka kire aban dada NPP aban ne se yen declare state of emergency no sabe son sabe nyaado na sa nyansa we sa ensama owura asiedu nkatie kan na ewo hen die na oka kire NDC fo a ye kwa akoto aba na omo ka kire Ghana fo se yen declare ye ka kire aban wo ho sa abren se yen declare state of emergency no sa abre na sa adwene we na nyansa we na nsusuye we na ewo hen na ogde okachire ndisi fo ana wanka abusanfo ye kan se de ete ne na ye de abisa se 2020 eba 2024 ntamu ho ye boabo ye ho akwakoto aba ndisi amanyo kompanimfo enkanka omampani mahama sabre na oye candidate ono kura kan bi se aban a wo ho sabre na nado danko akufu ado aban on declare state of emergency wo mo kaye ekan ni oni ho de enya akuakuo te se Roman Catholic asolimu sofopon eye Catholic Bishop Conference wo mo kan bi se ye declare state of emergency et say university a teacher for na Professor Jampo edi wo mo anim wo mo kan bi say ye declare state of emergency ewo ye man yi emu wo mo nyinada ekan ye ama ye koduru say esan say aban na ho sabre na onim sansunsanso a ene owura se nu nkatie ka ho asaminti wampe amfa nya adwuma no wo mo gina so de ye campaign editia aban na wo ho no ema sa aban no ohwere ni tumi ama ne ene DC4 aba na ne ene DC4 bayen ena ye bisa se ye declare state of emergency ne
ɛwɔ Ghana ha na ɛyɛ dangerous a afra sɛ ana yɛ ka kyerɛ NPP for sɛ ɔmo declare state of emergency no na ɛno so na ɛyɛ dangerous anaasɛ saa bere ne deɛ na ɛnyɛ dangerous na yɛ yabre so deɛ ɛyɛ dangerous sɛ Ghana yɛtena ase na yɛ dwen sei yɛtena ase na yɛ nneɛma sei a ɛma me kae Bible mu asɛm a Yesu ka kyerɛ Farisifoɔ sɛ mo yɛ nyaatwom sɛ yɛ nneɛma sei deɛ a na yɛbɛtumi aka sɛ enipa binom wɔ ɔman Ghana mu a ɔmo yɛ nyaatwomfoɔ asɛm wei Roman asɔfoɔ nko a ɛna yɛbɛtumi abɔ wɔn aba so ɔmo deɛ NPP abrɛ so ɔmo kan state of emergency NDC ba yɛ nso still ɔmo da so gyina ɔmo anamɔ nso sɛ state of emergency no ɛyɛ aban a ɔwɔ ha sisi NDC aban ɔno so ɛmfa mmra ebetumi kura aba sɛ ebia na ɛyɛ ɛnokora nti ɛna owura sie no nketea ɛka ne awɔkan nti Roman asɔfoɔ no deɛ ɔmo ayɛ consistent ɔmo deɛ ne ɔmo kan ne nnora no ɛnoa na ɔmo kan ne nnɛ nti sɛ nnɛ koraa no ɔmo ani bɔ ɔmo ho so na ɔmo kasa yɛ dangerous nti yɛ nya ɔmo no wontimi mblemu ɔmo na ne aka ɔmo aka ɔmo kekaayɛ ɛkaayɛ ama nnɛ ɔmo kasa ayɛ nti ɔmo nyinaa bɛnyinya post edie ɛwɔ man wei mu no yɛbɛtini de ɔmo nyinaa ato nyaatwomfoɔ bracket ɛne ɔmo basket no yɛbɛtumi de ɔmo nyinaa ato mu bi ɛwɔ hɔ ɛnom abusuafoɔ anɔpɛ yi yɛbisa sɛ deɛ na asesa 2024 ebesi saa bere December yɛto aba amamuo da ne yei bosome nwɔtwe yɛ ni bosome nwɔtwe ntam yi ɛna yɛhunu sɛ ɛyɛ state of emergency ɛyɛ dangerous anaasɛ na yɛnim dada na yɛboa pa kata yɛni ɛde kɔdaadaa Ghanafoɔ ɛma Ghanafoɔ to aba maa yɛn na ɔmo ato aba ma yɛwie nti ɛna yɛaba abɔnten na ɛnɛ deɛ yɛnim nɔkorɛ na afei na yɛka nɔkorɛ na ɛwɔ hɔ ebetumi aka sɛ nɛ owura sie do nketea sɛ wo declare state of emergency etia galamsey na ɛyɛ dangerous a saa bere na ɔmo ka kyɛ na akufo ado no na ɔmo nim na ɔmo boa pa ɛkata ɔmo ani ɛka saa enti yɛbɛka sɛ NDC fo di ntoro kyerɛ Ghanafoɔ ɛna Ghanafoɔ to aba ɛde ma obuni bɛka sɛ ɔmo lie ɔmo way to power ana ɛyɛ questions a ɛbɛpem saa bere yi a saa asɛm yi aba yi obiara misaayɛ media bebrebe a ɔga na nyinaa obiara misaayɛ me ka sɛ obiara misaayɛ fi sɛ me gidi ye sɛ ɛbrɛ aso sɛ yɛman Ghana mu amanyofoɔ no yɛma ɔmo hunu sɛ ɔmo nya abere bia na ɔmo betumi de nnaada adaada Ghanafoɔ abɛpɛ tumi enti sɛ o bɛpɛ tumi na ɔka nsɛm bi kyerɛ yɛn a ɛbrɛ bi aso sɛ Ghanafoɔ yɛ sɛ yɛhyɛw ɛma woyɛ saa adeɛ no a wokaayɛ no sɛ yɛntumi nhyɛw ɛma wonyɛ saa adeɛ no a wokaayɛ no ɛde a na ɛneɛ wɔn ba abatoɔ mu na wɔn ka nsɛm a ana eduru abatoɔ so a ɛwɔ sɛ amanyɔkuo biara woka bibi na wanyɛ no ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ hwɛ ho na yɛto aba ɛde tia woɔ ɛyɛ bitter truth ɛyɛ nɔkorɛ bi a mu ɔya nanso saada ɛna ɛwɔ sɛ yɛka no efi sɛ wokɔto sɛ ɔtwe ne sere mmienu ɛho apa so ubisa baako boɔ na yɛbɔboɔ no a ne aka no yɛmmisa sɛ na wei nso yɛ sɛn by default ɛkyerɛ sɛ ne nyinaa boɔ yɛ pɛ enti sɛ nora na sɛ ɛne PP aban deɛ yɛse on declare state of emergency adena wanyɛ ɛna Ghanafoɔ ato aba ma wo deɛ waban abrɛ so deɛ ɛyɛ dangerous. This is typical hypocrisy. Even though the already say don't get ye cano menene ya adwen say ye declare state of emergency at the inconveniences bebre beba at the how bebre beba te say oka say be kunkum ni pe nokre
say you declare state of emergency or galamsey asase bi so a soldier for na mpanimfo sade ebesi aye no say you hu say wakoda zone a you can be shot ebetima bo otu akum enti dia all kind menene ya adwen say galamsey hayen nanso nye state of emergency na ye hia baba bi a mene no NC empire ana yesi pai no sa nanu a nikuo NDC fo no die na oka wo ho omua na no ma omo de benya tumi omanya tumi na wie no afi na oka asemba no nokore no the truth no afi na oka in the 2024 no a na NDC fo sa ansem we no by that time na den na one can say minuanom ye petumi de nanso we de moma ye nyai we de moma ye ntwen we de ye de kwa emwa ndi ye de sha aban no a aban ye ho bibia enye ye ewo ho enom abusuafo dodo amamu ayeye ene akani aye padie no esese yema ye de nokwaredie ena esom ebesom oman no ewo se ye principled se nura na ade ne yetuntum a ene yetuntum na no bible kan yesu ena o kan asasem no o se moma mu yiw enye mu yiw se enura ade no nya ene nso enye se nura de na eya ene enso eye megetum ndc aban baaye wo mutu na mo bebre asa na muntu no mutu no nyina ebeboa ama yakon galamsey no MPP aban te so ono so otu na mo bebre ebia na nam otu ye no eso aba but na enye enough enti ena yehunu se aban adane enti abusuafo said ya Roman bishop for aye wo mo ade no wo mo no de wo mo da so gina so say enora no ye kan say enne eno na ye kan na ndc for no ankasa including former president ne oye president o mo nyina kan say ye declare state of emergency ne ye keka ho nyina no enne wo mo stance wo mo gina bia ewo owura sedu nkati asem yi ho no eye de wo hia Ghana ena ye chechire obia ni ho no nko abetimi aye Ghana yie ena biribia so wo leaders a empanifo yi onyame yi wo mo ema oman bi sena eye nyame nhwehye se NDC bewe ni akonwa still oman kan sansan kran ko bewe ne se ye nyame nhwehye se emre bi ba NDC befira akonwa so a omopa omonye Ghana se gold babia yemfa gold nse yakwan nyina so se ye nyame nhwehye se ombelusu akonwa ombelusu akonwa enti se ye kopetumi no a moma yenka nokore a ewo mu ne ayenim se eye nokore na yemfa nya adwuma na moma yenye ye ho se we are giving a dog a bad name and hang it chese ye bokraman di money na ye nyano akum no inti dia kraman nye ye kura ye se waye dia ontumi nya kura ye se obetumi aye se be ya ye benya na kum no nti die na me de kire se ye ka ama abandada no ne ho abatan na nkrofo afa ho ato aba ede etia no enti minuanom ene ifunu na ni na bie national chairman NDC o say obi a obeka say ye declare state of emergency no dangerous okay kan the main story no a o chirechire mu kwase ekokan say obi a obeka sa akra na wunim ni awo kan na wunim ni awo kan ka won kan say oman Ghana galamsey nti ye declare state of emergency ewo ho enom sadia etienie abusuafo nokre ya emu oya nanso
amanyɔsɛm a yɛka yɛfele flope yɛdi ntoro ka nsɛm bi a ɛsɛ nɔkorɛ na ɛnyɛ nɔkorɛ yɛyɛ ba nipa ne sɛsɛ nka wɔyɛ ne sei ɛna wanyɛ di yɛyɛ ba yɛbɛba bɛyɛ ne sei ɛde ama mo nanso mo ba nea wotwa mu no sɛdeɛ na ɔyɛ no no a ɛno na mo nso mo yɛ no no na kyerɛ sɛ there is no point changing aban no sɛdeɛ tie nie yɛmfa nɔkorɛ ɛnyɛ amanyɔ ɛsɛm as it is yɛde bɛsi ha nyame yɛ adom a da foforɔ yɛbɛsan aba na yɛabɛka nsɛm foforɔ fi sɛ as it is so nko a ɛna yɛfa nsɛm a adominate headline na yɛdom sukɔ ɛkyerɛ mu adwen yɛka ne pefee sɛdeɛ ɛteɛ no ɛde kyerɛ yɛn so yɛadwen ɛwɔ ɛno ɛso Ade Akye Abia yɛgu so a yɛdan yɛ ho na yɛaba ɛnkɔmɔ a ɛdi hɔ ɛnom yɛwɔ abibiman mu ha aman mpanimfoɔ bɛyɛ enum bi wɔ hɔ a wɔn atena konwa so akyɛ papa na tena wɔn atena konwa so akyɛ nyinaa akyi no emu baako a ɔyɛ Cameroon mampani wadi mfirinhyia 92 ne manfoɔ bi de no kɔɔ court sɛ baabi a watsɛ de wɔsi atena konwa no so akyɛ koraa no ogyina abatoɔ no bie wa enye yie ɔman no mu asɛmdibea akle no sɛ even at 92 obetumi asen agyina na yato aba ama no na anɔpɛ yɛbɛyɛ a presentation analysis ɛwɔ ha na yɛkyerɛ saa mpanimfoɔ amampanimfoɔ num no ewie a akuya bɛkyerɛ na dwen mɛkyerɛ ma dwen wɔ ho yɛbisa sɛ abibiman mpanimfoɔ ana abibiman ɛbɛtumi a deɛ ne ha yɛadwen ɛwɔ tumi ho akanfoɔ wɔ kasa bi a yɛka sɛ onipa bɛyɛ bi na wamɛyɛ ni nyinaa ɛnso abibiman mpanimfoɔ bi nom wɔn nya tumi a yɛadwen yɛ sɛ yɛnko na gyama yɛnim nyansa yɛnko na yɛbɛtumi abu ɔman no yɛde saa nsɛm no nyinaa ɛbɛka asetes no ho na yɛwie a yɛbie phone line no na waba aba abɛkyerɛ wadwen Ade Akye Abia meda me ho abasese a meba ya pɛ akuya tena ase edi nkɔmɔ ɛwɔ ha ɛnum good morning enti no sɛdeɛ nhyehyɛeɛ ɛteɛ ɛna yɛabɔ amane de akyerɛ brɛ no so a na ade ho akɔ akɔhyɛ mu bi na ansa na akuya bɛtena ase no memfa nto w'anim sɛ nyame agya agya nya ba bɛduru aka kuma bi ɔkyena akyi memene da ya ɛna ɛyɛ audition no ɛba so ɛyɛ Golden City Rap and Sing Battle audition no brana bɛkyerɛ wadom akyɛdeɛ deɛ wonimi yɛ ɛkyɛn onipa bia brana bɛkyerɛ wokyerɛ na uti yeye mpanimfo yiwa memenda bia ɛwɔ bosome nkono September no mu no anwure no nwɔtwe
mubeshia ewo the Blues Lodge ewo Tarkwa haya na mwako akɔkyerɛ ne awunim yɛ na yɛ vote so ma ni nyinaa ka ho ebepia ma wakɔ animu wudi nkan a 20,000 Ghana cedi ɛna flat screen TV ya de kyɛw free afei ne obeto so mieni yɛ 10,000 Ghana cedi ɛna tabletop freezer ne obeto so miensa yɛ 5,000 Ghana cedi ɛna home theater ya de nyinaa kyɛw free saa kwanya we die emane mpa wo ho de na wunim yɛ de na obetumi ayɛ ɛde akyɛn obia tutumnika na bra na ebeboa BS Kitchen Annex ni o anopei ofrefra say tumnika na bra na oba hanuma wo mo betumi am waduane adi ene anopei ekomo ya ena aduane pa nso de indi se udidi a na wedi aduane pa ye wo jollof rice wo ho plain rice and stew rice ball ene nkatekwan bankuni okro stew fufuo ene abenkwan ena pastries ahodo or snacks or lunch ni nyina ye betimi de abrow ye wo pizza nso a de brutal Tarkwa ha say there wo mo pizza de pa for your birthday anase wo de kwache obi no BS Kitchen Annex wo mo pizza ye hanko na wo ba na wo bedidi a ye be ma free wifi unya ne ba bia wo Tarkwa hanom age BS Kitchen Annex ena obehunu yen me pa cho bebre o pese anopei ye bre waduane awia ye bre waduane anwumire mpo o pese ye bre waduane a ni nyina ebetim de abrew enra na me kan se me kire o se emma mo no aduane ma mu kununom bia on ze line no enkoye enti no obetumi atumnika na wakọ BS Kitchen o kwa na de wa hyeda ka kire se ene mpese me kunu odi fufuo ene eye abenkwan ombe ne kama ede ama ukunu ba na odi a obekamfo bebo abaso ama bibia aye kama ni nyina no enti yebeka se BS Kitchen Annex o maduane de se wi efie aduane firi ho a efie aduane akiri ba no ne aka ne nyina atwa wo mobo omo nyina de wo mbebo bi keke na mom agoro no fie ankasa aduane pa fie ankasa no BS Kitchen Annex wo mo market circle Old Chandis Bar 0547 007 139 0547 007 139 and now say 0540 6277 00 0540 6277 00 onya frepe udem ebe mo aduane pa dia ebetumi aboa ama bibia akonkan well yeah for the third segment of the program Ade Akye Abia ofan etoso me yensa aha me ne nuanum tenas na yedi nkomo no wi a yebeba na yabefo ofan etwato ha no yede MPP for ebe tenas na wo so abecheche o madwen Ghana mamu nsam ahodo a ekoso enyina eho na yato aso baba bia yaduru se sie ya ye kasa de yebekọ ye pono kese no so ken ebeboaye na wama yedi enkomo na ne enkomo a yedie no ye bisa se abibiman empanimfo die ne haya dwene ewo tumi eho bibini enya tumi a opese wodi adi a oni hode na eno ena yatena se a yede yani asem na yahunu se abibre mu ha aman panimfo be enum bi wo ho a wo madi akonwa bi adi ne be mfi aduanan ote akonwa no so ebepem ne still opese osan edi biem enti ye bisa se die ne ha abibi man ana bibifo any to me die ne ewo ho a ehayen na to help us no Cameroon mampani Paul Biya wadi mfie 92 ena ni kurom Cameroon ho obia challenge no say oh ho ayeye afede makwan na mabunu ni nipa akanso emeye de ombetime na Cameroon man no nyina no nya wo nko a ena wo nyansa obetime di omampani yehunu ye na ese okay se saade a yento yani na yenhwe abibiman mu hwan mu na di akonwa na che enura omampani mahama kora no na enipa bi hyesuma se a na ye piapia no change constitution no na kobiem konemprensa so ena nora ono abeto nanuntuo se ono de on konemprensa so
na nea Ghana mrana ka no saa na obedi eno nti na ye bisa se abibiman panimfo when it comes to power what is our problem Ken fa ye call a screen so na yenye analysis we kakra na yenkyere ya dwen na ye ma atiefo so emram nti no abisafo sa wo ba ye screen so a this is a graphic ye de atoso ye pese ye de edin komo ye share Africa's top 5 longest serving president enti no abibiman mu ha no aman panifo enum a omatena konwa so achepa ye wo ba kon de odi nkan Equatorial Guinea mampani ye frere Teodoro Obiang wadin finhia 83 watena konwa so 46 years na cheze watena konwa so efiri afe 1979 a watena konwa so no obia emma biem enti no oman no mu obia wadi 50 years bia wo oman no mu efiri 50 years e ba form bia no omunya hunu president bia eka ono nkoa ne ho Equatorial Guinea watena konwa no so 83 years wadi 83 ena watena konwa no so 46 years since 1979 the otosumienu na ono nti na nkomo yakopeja aba Paul Biya Cameroon mampani wadi 92 years watena konwa no so 43 years watena konwa no so 1982 na yenwo nipa binom 1982 endo ono ne man no mu no wonkwada ya wo mo 1982 eba nyina omo hunu president foforo bia eka ono nko ane ho na ono na ne man mu obi a challenge ne se oho afede ayeye at 92 koje wa home na yema obi so emra nanso omo de asa no court no oman no court abo ato agu se obetime adi mampani no kopem se ono abeka se obejai eno na ye pese ye gina so di nkomo ende Paul Biya at 92 wadi akunwa 43 years otena akunwa no so 1982 afei dia otoso Uganda mampani Yoweri Museveni ye de no kura bonum nana sidene e de no bo enyom wadi 80 years watena akunwa no so 39 years otena akunwa no so 1986 ewo ho ono nso odaso tia kunwa no so watena kunwa no so ache papa Ghana obi ko 4 years pa na ye ni abra ye pe na asesa no obi atena kunwa no so 39 years ewo ho enom dia otoso Isaiah Afwerki wadi 79 years oye Eritrea mampani watena kunwa no so 32 years watena kunwa no so afe 1993 ena otena akunwa no eso ono nso no ne de eno no afei Denis Sassou Congo mampani wadi 81 years watena akunwa no so 28 years otena akunwa no so 1997 ena otena akunwa no eso enti sa wohwemu a sampanimfo yi omo age no above let's say average age no ye 83 ena obia mu man no kra no average re no 40 years de omo atena oman no akonwa eso endo hwe map na ye de atoso no a colors na ye de ama omo no ho ye ba bi a omo countries no ewo eno ebi wo Central Africa ebi wo Eastern Africa ena ebi ewo yes Central Africa eba Eastern Africa ekeka ko Southern Africa honom no yade emunsem aba enti no sampanimfo 51 president a ye wo Africa no enumwe ena atena konwa no so achepa ewo ho eno bi na nanora nka ompiapia omampani Mahama se onya ono de wabeto nanum tuoi na wo mokra eni ha kra so no ye ba ye ha ye Togo ha ye mampani otia konwa so foreign asingme na ne papa na no etia konwa no so ne papa di akonwa no a ya dema o otena so a okowuye no ena ne ba
abema enso besum eno no nso atena so a ede besi enne ewo eha eno ntino emunsem edoso ewo ha eno yebisa say when it comes to political power what is wrong with African leaders ekuya twumasi atena se memenje na adwenkyere kakra na yama kwan ama wonso waba na waba be kyere wadwen ekuya ma ache na apom te saying mejo so nyame adome ho ye right looking at subject here that enye directly Ghanaian 101.1 FM some of these things ewo effects ewo other African countries and so and then a mama example say na enipa bi ahase a omoye campaign bi ewusuma se omampani Mahama nyame na ayi na magana enti no with the majority of our parliament yensesa constitution na onko for a third term se nyame na aye Ghana for adom no omampani Mahama na dwen wo fie na odwen democracy ho a nanka obetima initiate process ba se be successful na enye successful de na mintumi nka ba nora wabetu nanum tu se enye nokre what do you make of analysis yaye CCA anapema minchie for ni ashfo na ye kan say ade ba kon e wo say Africans anasa Africa ya mampanifo no ehu ni say ano so we wadwene say ubesisi youth na whatever the consequences may be they will rise up against you right say the ekos wo Togo ya wa ken sa na ekos wo Cameroon right na wo pobia wo hwe pobia na okasakra wonte ontimi nante the health issues so enye na for some years ago no omabande media for ne say mom discuss being it in health and answer the BBA right ontimi nko meetings and the prime minister spec and a money in the man so what is the point what wo ye den what wo ye den owo nso bo mefa ne nko nti am say sana ne nko for na ye den ebo mpai and Cameroon and to say Ghana na year term year 4 years omo de ne 7 see 7 years into a free 1982 obetna so 1997 obaye 2004 obaye into 2011 no imagine you almost say on mebio omu ya ne se wasesa mo constitution ni say asanya babie any kwan say undemocratic say obe limited the people's choice and sadie we no amankofo bebre ahwere omo nkwa omo sorry ani na agosi aga wasan so edi ebinum bebre na eko prison ebimu afamu awu ebimu da so say ebimu so den aba abontene it was yes sadie na 2011 no contest here and some of aba wo motoma ni na no majority no evidence che say one shedan uni papampo but who knows until 2018 and onya someone from the opposition party rise here say ompene and ye shema pe the omo kana che say nipa no omo ya no mudi no sosunti say nipa no na enwi ni ye but wa amakwan wa ompene and I was serving from 2018 until ne 7th year no October on betwaba was saying almost say penny health conditions and after 7 for 43 years on maybe you right Emma on the prime minister crowd no so ne shase da no I resign it say ni na dey say ni nko bi onto no so nko bi little did he know say how we ko bi and TikTok at the moment someone a video says say ano omo president for bia ensan so en contest bio Emma o mani nya bo se afa de ade atia there be o say baby so it means even now kro ho no kra na am for satisfied omo protest against him and the pananka I was enko win 2018 no right akadom no ho say afi de nya de say on be pene ama na kobio right and the yaka bibi say o pese hu say the university a mani tumi na mani ska that is where you see where the power lies and after 7 for 43 years everybody will your man penny you can say His Excellency former president Odisen for 8 years when 10 so Ghana will be about 8 years and in the first 4
second 4 na mo dey nkwa 7 nkwa too much right I can put a communion 5 5 me nim na what is wrong with them because like Ghana situation, you know, we are Ghana now, you're president or retire on your salary. Retire on your salary, no, and say, I can tria wa by mu na wo je no. And one now retire, but some be our beji. Ye to aka tria mu e beto die mu bi. Emolument just say ye bibia amount say the president pepe. Only say official power na wunkita say ubetimi make decisions. But in terms of adodo DNA benefits there wunya bibia pepe yema security yema efie yema bungalow yema cars yesha health obekwa brochira for lectures and conferences bia or mine wo dodo bia ye be sponsor I think there's a 3 or 4 in a week in a year or mine be tua ho kade amount ye be tua s gracia nti wo mokra minim why obe how who say me braso men ko na mpese still me koso tena honom asemu asempa na ka opo de ka wadi 43 wa konwa so de I think it's okay wa kunu ni nyina you have seen it all moreover enye say sa atem no so nko fo no to wo mo enye hona ngame ba na say even in the Ghana hakura de ye kan ya related about Ghana o hwe Ghana hakura MPs no korampo a omatena konwa so ache no omo constituencies ya na omo e deprived ohun ti se nipa no ko tena konwa no so cha ontumi nheda enye bibia ye different a ebi mada enti no it's high time say ye be makwan na youth no ene other aspects of democracy ni nyina grow together. Yes, Ade a obi a wadi 50 years bia wo Cameroon bia wo president foforo bia ada. Enti no you can say omo constitution no 1996 na ye dey 1992. Enti time now ono amend no. Where were some of the leaders? No way. Definitely obey you no powers binum their influence because I want and I'm mistaken because on after 2011 no na keni kwan say ko baby wan ko film kwata gata obetima yusu some powers be because minimum constitution what are ekan we no but in the case of Ghana no Ghana they no can say sa clause no ye entrench to mean san wo parliament you have to come back to the people in the basa say ye referendum. It is a referendum. In the case of Cameroon, no, you can say a referendum. Obenya majority of Nipa omoye because omunya nhuna mamuo biada no they cannot decide amamu eye papa from amamu enye bone endi no ebema wenya impose a referendum kro obenya a majority support or ambe support no because they don't know the difference. It is obi a wedi aduane ba ko a aduane a wedi ni da bia wo ma me aduane na wedi ni da bia se wa ni aduane foforo a ana wedi aduane foforo krampo a se ohun se aduane na nya wo de e wo ma me de no ana e wo de sanete ndi obenya dom no ama se e ba se ye nto aba se o mo de ne ye referendum a obenya dom ama o mato a referendum no. No, I believe in adventure. Yes, because one kwa untimi mfa emrani nsha unsem na wonye de wope. That is why Ghana to be na bi mo so say democracy ni hard ne. But say Cameroon for democracy ni timi ye adwuma nka say ya. Anka nya ne say omo hu de omo hu. Sisi omo nyina eto omo gba bonten so omo protest. Who protest you? One protest you enkosi aga. Moreover, obesa so akwa contest area, obesa so contest ya to no so aba. Say oye den ya obewini. Wo de opo manipa 10 kwa ne obewini because obi ani to me ono na o chesese na wo so na omo atena kunwa so achesa no eya omo build the system be within the military, within the police, within the security no, within administrative structures ni ya omo build the system be within enti no any change be o pesa obeye bia no obenya nkrofo a omo be vote against the change no. Say change no banner say M1 because for example so ho na me ye
chief of staff wa. Do you think the me support say yen kwaso sana na? Debi. No. Say me na me ye army general. Do you think say me ka say yen kwaso sana na ya makwan ma nti no obenya nkrofo bi within all the sectors of the or minor edwumadie nyina mu nti no sa den to remove because minim say nipa dodo na mpe enso omokoto aba na anhwe omodi ehu ebeto aba ede ama no akwai te say yaye military for aye ku yetu kwa menkroma Ghana na Ghana fo nyina ebose amanfo e kaze sa sebo na ya ku si a amanfo bo no enye support for the ku ehu entina ya nkrofo de yes because one ye careful we you wanim say we against ku no a obedi ka akwansa na ku no kwa ba so that is it entino time bia ya sa support na ye de masa afo no ehu indibiti say Paul B ade no nyina ehu krofo de hu besen akoto aba e de ama no ne prime minister baako also sorry tia o mani ye de o ma ye accept on so so we de o mani sika ma ye jeli 17 years mafia ye be mafia osisi a if you can't beat them you join them otherwise ye be mafia ne on sisi a de o reason ye say onim se po bi ye nko bi onto nko bi o no se onim se so wan ko bi o no wan reason ya na ho be kire no onya te ye say ni president be sa be bi no wasanso aba so aba na see if ade wa resign o sanso say me sa aba bio because o man say no constitution aye weak ekita po bia okay enyi ti say ni ebia me da say maye ma frɛ fo mra mu kakra e wo ha enom abusafo nkoma ye di ye bi sase abibi man ana yes Africa yenya tumi a ya na de na tumi no ye yen te say papa wadi 92 years court says still obetime agina na yato abama no o man no so dodo no mpe enzo yentime nka 0546618774. Hello, good morning. Hello. Good evening, baby Akasafi. With the mic me Kasafi salad. Me da say my ente wa no pay. Lack of read. Obiara taking power drinks for no said when I do so. Because make us a woman I do fear. I think at least and now no probably the president India be losing power by your MPs now once for foba. Democratic system no. So I can't African on no. Because I'm in them I'm uncle you. Yet uncle. Mohammed from parliament. President power can come division compare and call right. Into no I the minute of Peter once into uncle you. I know that man. If you know him, that man is a principal man. Right. Excuse my language. I bet and you ask me. Yes, I'm not into the baby. One case I rest because there are power right. We can't go to the yeah, that's it. Young folk before fro. Good morning. Good morning, me bra. Me ba chow de ne baby akasafi. Yeah, you must go fini. Me da say my inti. Me bra, woni na ekina bomodi aka iru. President a we di something years we da huti akunya so iru. Right. Because meaning ekina kan ho asem say Europe no a president be di 90 something years da huti akunya so ana. Me di ba Africa ha. Mate. Africa ha. Hwe na no dey see what Togo. O papa dia o papa ko. O so dia hwe dey Togo atiti apansa maye. Eti adi no eye Africa ye suban o. Na hwe da no bi hwe Kenya di. Omususo no mo ntimi nanti o. Aha, ne na kura keka bom. O ntimi nanti. Enso se mebi na mintia se court so. Eta nkofo na na su egu court ho. Ni fu was chinchina me eni bra na said entisika wa penyina egu ho. Entidi ebio. Yeah, that's it. Nyame nshraw. Yemfo obi foforo. Good morning.
Hello. Good morning, sir. Good morning. Me ba cha odini baby a okasa fi. Madam ko kin ka che text for ko. Openi ma yentie wa no pay. Yo, me ta ma tingi ma ya mo ye. Na ate din ka diari na me karata. Ma yentie o. Okay, papa no. Yen cham no ekete NDP ko ankata no. Wo mo nka no kure. Je ebla na NDP wo so no. Epaya na papa no pass na o ma pressure no. Iti a oba be mo hu ni chama okika. Oh, ti da bia na me ka ko ankata no. Je o ye ni pa bi na odi wo mo ti a. Ọ̀rẹ́ à, ọba kan ní àyànká. Ẹtí mẹtìrá kan àpò bèbèrè ṣe àtẹ́mọ́ náà kéde nkẹ̀tì aka no deɛ ọmọ mpa ne serious biara na anamọ a abanka si otu kọ agalampe ho no ontu. Ɛna mẹtìrá ho bèbèrè ní Amerika nso ne sɛ ete yi Ghana ha nipa ne bèbèrè hia mmoa. Ní àmì ní ọkà ọba mẹtẹ ẹwọpa aboa si wasankran eba papa ye kwaya e na mo so wo wani ti enka no kure right de o ba fa ti de a wa ya o me fa ti de de mo bebere o de mo ka ti Sompa po mo wa ye right e ti aboa so ba kan ti o tuma no de jama na o mo na mo boy kakra okay ya da so o de nyamin shira ye betu ho ana mo pa e de ama o. All right. Nyamin shira obebre no dia de baye onso betimi afre na wabam na ya hwe enche ye be kwa ne MPP so atena say good morning. Good morning. Me ba je odeni ba bia okasa fi. Ona be me ja tetele. Openi ma yenti wa no pay. Penzo bo kanwa. Africa nankasa ye pe tumi chire ni famponi ye bio. Yẹn yẹn se bia yẹn yẹn tumi nwa de nyina yẹn sa obi wa won chance Africa se bi wa be wa agboka se bi u de abroko no to nya ka jo de bia ade we ina ma yẹn ma tumi aya o tumi ka da ade mi ka management ma resign no great ba Africa yẹn tumi yẹ da David o ba Africa yẹn tumi yẹ bia agaminste akoye da bo chi ba bia ko ku te tumba mo ka se ebia the friend to follow ebia private jet body to go marry and can see you no point pay the kwana about resign don't resign because when you to me no on go take you no very only in the baba no be on the bio mo gro ya be kan ye to me eno esa na ya pass them can say you no can body me say obi bi o gana bi am nsema omo kan ye na esa me ya so mgusi omo kan na ga me say me ye nya twom no ye nya dam person kunya no a o ye na ababo no a papa down so after through on no hwe nyina so ya me aduma why yeda se bebre onso ken my mfa ba ku bi nka ho na yenko okay good morning Owoahene yes sir kwajo me ntie obiem Owoahene yes sir nyimba ene 90 years ana 91 years so wan ka sa akin close osura dey enye 91 wana wan ka sa jira na office da Dabi sabre na adwena ye mere. Dem pay for o ba no wan ka so we aso ro wifa. O si oso. Owoahene ada wo so ko to position na kwamba do wana ha me jaji o. Ma wala nye na ya de kwamba do da. Ma ya twin na ye fun sira ya fun. Na be da da. Ye da sma bebi a abokọ no. Enye bebi na kwamba do. Ya da na ablesu. Okay. If that plan in 2000 we agonyo na. Right. Yes sir. Yeah, that's nyamin shiraw. Yemfa dwumadie no nsi. We nyina ye nkrofo atwa omo ho ahia no. Because onim se se omampani no ono oben no se ofiri ho pe ono nso obefiri ho enti no omo na beye o twen sa akua fa de dia wie bre nkomo no de nkrofo ofre pa ba de bra so nti fa wo de dia wie na yenko sese ano so de aye no Ghana ene African countries a omo de na so die wom no empanifo ni ntimi nkan hu mom se Cameroon fo yesu ayesu ekotu BBF so right but at least me dem hu se papa no se de make no bet de ya after 743 years it's okay
Oye. Eden ya rana. Ni your 4 years boni ba na betra so na yan wo hyehye. O hwe na do de na. The first 4 years na as ni na second one. Na jadam. Anti na nya easy sir. Na me ya adoma. Ye be hye akire. Awie donko ebo a o de Sompa nkomo bebro. No achi kase ebo betoa so. Ye frɛ no Ekua Twumasi wo ha enom. Otherwise known as Tarkwa Empress. Okwa ombetimi aboa na nkomo bia one wedi wo adwadie so afabre no opese o ye jungle so a obe ne kama e de ama na watimi aton oniema wo se oton enyina ba bia yadri no yewura kwadwo safo atena se ye ba na ye yawada bia dura ye ne ani PP4 esi nkonwa ye kyerɛkyerɛ adwene ahodo ene ye wo ensam yensa me bonya mempa ye se benya kwan na yewura ne miensa enyina mu yebehwe MPP politics mu kakra na nsanse MPP jadam kro nipe kasa no ya doso MPP mu yebebisa wo mu se ebeye ni no achie no electoral violence akwatie ba ade obi e ka ho asem ye abatuo mu menteme ho asem tokwa ne penche no na no MPP for kan se de esi ablekuma enti akwati omo koi ombebo omo ho ban efi se wade ayeye na ye wa na waye aprosi for she bo se ye de ombe gina court ya che ampa ye de enipa nwotwe akogina court ba nipa nwotwe na age atom se ye difo ye na ye kokko ntokwa no ye se ya ma wo mu bail ochena na ye bekọ na ye de wo ma so twen akoma wo mo amanfo bi bisa se onipa o ye convict ye jano ma ne bail e ma ne ko na ya kan say da foforo omra na yen sentence no eno so yen common from bia eba and of course the almighty galam say to declare not state of emergency no yewura say dun katia say wo mo kan sa asem no mo nim ni o mo kan obi obeka say declare state of emergency bia onim ni awo kan fi say state of emergency ya de bia ehu edema oman no so the question is sa afutuoi 2024 ya na ye de sa asana ma na do dan kwakufu ado no na afutuo we ewo henfa yewura kwadwo safo anope ye mo ache mo akwa aba ya nua na apomu te sen obadi adaroma na experience nti amanfo no hu ye omo keka se ye ye de nyame ase ewo ho enom quick one yemfa mfiri wo party mu na yemfa emra na nsen party mu ai se kasa no ye adoso na ayese ada aspirant no nyina nso no womatu womanite de asi Dr. Mahmoud Bawumia so ti ebi kan se enchechemu abufu menteme ho asene ade no ayese munya solution da bia na asemfofora ba betom ene ne keka ho ewo ho enom enti mebisa se MPP internal politics ebema unity abana party na sen asori biem se da ne yenim ne dada no yo ni monyamfo memfa akonye so memfa nchia emu ehwam emfri His Excellency the former vice president for the Republic of Ghana Dr. Mahmoud Bawumia emfama takwafo ene bebia mofidie edru nyina right menchia the former member of parliament and the former deputy minister for lands and natural resources in charge of mines Honorable George Mrekuduka right and the former municipal chief executive Honorable Benjamin Kesi Takwanso im NPP constituency executive sa chairman Benami Edano ne NPP amayuku emanyina sade udi kan ekan no eyenokre na efia konwa to a these are some of the enyoma ye hwe nim se aya adane de nyina no esi na sade mpinfo kan o masem dodo no enisa de oso ntakrache right aden na ye nyina ye doso na ye kusi akan na emom obia be kana asem obia be mana no so na wato ayampe a ni nyina akọ nipa ba akofo so ehonum ana ese ye nyina ye bon kompo ehwe echi ne yetena se ne pe nyoma puma sibre hunu se no se na ekodi a which me say owura no even wonu mpa woni won ekọ no wo mahu ade soronku bi
we ni mu say he is the only fearsome candidate owo omumu a obetumi oppose a threat to their electoral fortunes because in Kenya sa right ya doso Kwaku yaw ama efua ya enso de bia Kwaku nko na ye boni din right ama Canada obo Kwaku din Kofi Canada obo Kwaku din yaw Canada obo Kwaku din dia nko na Kwaku aya ye boni din enti no etwa se esi na ohwe eye onimunyamfo na were very cool and obeying party structures right na ohwe empem bia ba besen ko one owura Kennedy Japan mudie na o say on there he is not treated fairly ewo elections nim na everything bia no is geared towards the interest of owura Dr. Mahmoud Bawumia because na ye wo abem so he was using government machinery but since he was opposition right intino enyoma bia ken ene ne nkofo no when they do it they see it to be normal but say owura Dr. Mahmoud Bawumia ekokoye bia ono no hu ni say hey the party some party executives at the hierarchy no in favor of no mama na kwan no mo nka hwe na ho ahwa ni so the man is very cool now right why there's a directive say no one in the party or aspirant and what to me say obeko akwakoye campaign wa bra yenwie akutia by elections no nti is very very calm and waiting for the appropriate time right na wotumi de nsem aba and it is all ho say party no we nyina eto betwa yes I say mponche ntokwa ana nwan ntokwa ye pija ne soro kukukuku ni jari esifom boko right ade bie ni hono ma ewo ahyase a eni ewie nti I think say bibia be fine right and then actually say empanifo mo tena ase nya ni so ade hunu kan say yento primaries and intem no omo ye vindicated. Oh yes initial onset na most of us na we were of diverse views but after carefully analyzing issues and the discussions and bana we saw it wise say yes and any idea be to me aboy wo hwe enyoma yeah enyoma eko bane ade ni nyina ejina presidential elections and as a flag bearer elections wo ho because sisi ahun constituency executives bia omo eko among them regional executives bia omo eko omo eho right national executive bia omo eko omo but it's among the flag bearership race no right ana sa nyoma ni nyina banti I think say ye wie eno a afi party mo bejo then we go to the other substantive elections that one party nim very well abusanfo ye de we aye preliminaries ye de abia no ye ba ene nkomo no ankasam ye ba abehwe electoral violence ye de ablekuma ye case study na ye de focus ana ye de project ye akwatia nea ebekoso na anope ansa na ebeye no Freedom Act Natural Mineral Water Company for efrefro so de nsupana bedwa so udi djuma bia party djuma asori djuma efie party ase ankrankre ayefro awade ahodo nyina ase no anawo yedwadini opensuo atonea Brian Chen bema nsupa aton ofie ankasa no ensuo we na esa wono mafiri se ensuo no de gu ahodo na nso papa ewom no eho asem na ye kan ye wo ahwete so Sun City Dre Master for say 0244 534603 0247 615931 na wafre wo mo yewra safo ma yemra nipa nwotwe ena wo mo nano ablekuma ntokwa na prosifo atimide wo magina court na yabo wo mo kwadu wo magye atom sampa wo mo kokongwe koye basabasa ye ewo ho na before that no 9pp for issue caveat say ni si ablekuma no a police for nchi obi anenti ye kwa akwatie yi mo ankasa mbebo mo ho eban
eno achi polisifoɔ bɛkasaeɛ ɛna nnora yɛse saa nipa yi yɛakye wɔn mo yɛagye atom yɛconvict wɔn mo na mmom yɛama wɔn mo bail sɛ wɔn nkɔ ɔkyena wɔn aba court na yɛasɛntɛnse wɔn mo wei nyinaa baabi a polisifoɔ tu anamɔ na duru obɛka sɛ afei deɛ MPP yɛ okay with the progress so far and nti akwatia no anidaso ɛwɔ yo ra yesa enchia wetiefo bi wohwɛ ɛyɛ the scenario a wode ato honom ɛde amaye de yɛbɛka ne sɛ nya MPP ana yɛko ɛde ama yɛho na emom yɛko ɛde ama ɛyɛ oman Ghana sɛ ne bɛyɛ a oman Ghana no ne hyehyɛyɛ ne kanko ne ade ne nyina sɛ ne akwakoye MPP ni ne de aye na ɔkyena bi ebia enya MPP ni akwakoye PPP ni anase CPP ni enti ankwankoye me ne enti me nka ho asɛm ana right enti no ho behia sɛ ye nyina no eba ne sɛ ya ye beyi the political lens ne de ato nkyɛn ne ahwɛ the violence nature of incident ne see no na ye bɛka ho asɛm sɛ ne be ya ensi because adwenkyerɛ ana ye nyina ekɔ akɔyɛ de ekɔ akɔkyerɛ eno no nkyerɛ sɛ obi nkɔ enkra ne yerenom ne ma sɛ ɔmo kɔ akɔto aba na afi ye beba no right na ɛde yaudie bi ana sɛ ewu asɛm na eba bepim ebi ana nkwankɔyɛ nipa na wo targeting no na ebi a the innocent person a odi line nim a wo akɔto na ba no wo to wade no ambɔ sa nipa ko bo sɛ wo na akɔbɔ no nti very pathetic says adie no esi ye kan ho asem na because na akwakoye say omatwi omani e de yama ensem no until ye nya ne ntie say omache ebinumu a omode omakwakogina police station a ye ka omo asem but wo hwe sisi a oman ne mra na sisi de omo kan say every offense is bailable right enti no ho behia say ye bema won bail name at the appropriate time ayo china nyamboa no yasa I recall omo back to court na yakwa akɔhwɛ na say yema omo jailer right jaili omo anase yama omo judgment on the case until we are looking forward to the ebisi but no does not prevent NPP say yɛkɔ akutia no yɛde yankasa yɛho bambo ɛbɛhyɛ yɛnsa because ahobambo de ehiama nipa biara enti yɛkɔ no yɛnso enya de a yɛgyaagya yɛho ɛsa because sisi a IGP ene ne manfo ama yate ase sɛ sisi a ɔman mu hanum sɛ obiara betumi di sebe freni masem na wafa ne ho edi hwɛ abrante raf ade okokoye no wɔ Rich Hospital a ene sector minister ɛkɔ honum ɛsa akɔkɔkyia ne sim sɛ mo akwapa no kwafo sɛ wedi edwuma yɛde ma wo sɛ kokoye no Rich Hospital honum ɛfamaye anope na mehwɛ social media abrante na sa akɔ honum bi ɛno nokre mahunu sa videos no nokre na me sɛ bi a agya social media de ama manfo bi so mo sɛ na abrante no sɛ bem previous am bi ni wafa enti na emode kyerɛ sa subana na sɛ ana enya me nwanwa bebre because wakoye baako hwi ensi anya ne hwi etu ohunu sɛ o mesa ntoso a nkoso enye enti eno na ama no saa tumi ni ahoɔden na abrante no ɛde yɛ ne saa enti me de bia me ka sɛ anesefo a sisi omo ye edwuma wɔ various health facilities no eno ane sɛ obi ekɔ a ɔbɛboa ne ho yi na ɔde no ankasa ne ho bambo ɛde ahyɛ ne sim because raf was a facilities no na ye hwɛ bambo wɔ hɔ no mo hospitals no most of them no wɔ the security checkpoint ni ade ɛwɔ hɔ no but wo nipa na akasa wo ye dwuma wɔ hɔ no fa ho bambo no fa hyɛ wonsa memma obi mama metietia wo fa ho ni so no fa ho enko because nipa no sɛ wo life a wa sɛ no at once enti wan so ɛbɔ wo ho ban let's look at hospital federal 37 military hospital are you sure say abrante raf etutra sem ni ade oye no Rich Hospital betumi akwa 37 military hospital onko ho no konko try side ne nhwe enti akwa buachi bidin ye say uka timu a ana ma e kire uka aka oba nso a oni be ma bia e woni chi no na ye gro no ho atopre enti no
Sanity. Okay, intino wama ye hunu sa eno awie no. Emisa say so far ahomboa in terms of security the police edi agu akwan mu for Akwatia no. MPP is satisfied. Yabeka say somehow but not fully. Because we were aware of one more na ya saw more police in Tadie ewo Ablekuma. They were supposed as police officers. Enti ebetumi aba ne say IGP ne nkofo betumi ahye eye binimu Tadie omuni NDC fui ase binimu Tadie sa aba be gino te say omu ye police officers. Nanso ye pro MPP ni pa na omu di omuni party for ne be yes na because police they are well trained. And no I don't think say police for be yes ade na e bia party for ne be wia wo mo aye bibi sa. Na sa police party ni na yakwa kwose ni police atade. Because I don't think say a bit much or more official police in Tadie. Official police in Tadie na dey show mo mana. Police ni okobo journalist asumi police ni. We police ni. Official uniform. Aye. Eti we are sure say police for your training omo sa. Ye training omo sa. And they say I interdict no. Ye training omo sa. Right. Hwe how akumsin. Abranti o two say Captain Planet. Okoko heti ni. Na police for engina ho. Police for engina ho men in uniform. Ejina ho no pa so hwe dey see ye. Right. Enti anya nwanwa se ye be ko na police ni ejina ho no pa so na omo ye etutu asem na omo gina ho no. Enti no ya so yakwa na ye dey security edinam because ni ye nyina adwen say ye see ye tu eye vigilante foi edifim na sana NDC for de omo de na omo train omo underground na sabe MPP yenye eyi sa o gentle sa o okay ya pese ma NDC for hu say se kase yenye tutura se ma ye betumi aye bebre se na omo de no na sabe producer nimdie ni nyansa ye de to nnwoma ho ni o man Ghana ho do eda yakoma so ni ye pese ye hihye ye man no na yansa nko ye ti to the military era no ana de bia no ye din said ye be ya o man no ebe fa ntuma pay fine no nkire se sabe esen eni no ndi sa wo kasa mo de mo amu security be kwa sign na mo be si aye no fi se police for ama ye di Kenya nte ye se wo mo mpene mo obi anyisu sa type of security no ho almost 5,000 men and women in uniform na eko already 600 ewo ho additional 400 beko ebinum be standby ene ne keka ho how na mo so mo de beko ya party security ewo grounds ye the party men ewo grounds right because say IGP ama yehu say ontumi mo ye nkofo ho ban dia ene ya bebo ye ho ban so your party security for ba honom monye police ni the IGP aye na Ablekuma dabi but say Ablekuma result on the Ghana ye okasa bia ye kan say the fields of justice no grind slowly now so ye then there will be justice say ye nim kura no ye nipa 8 ochena ombeje omo sentence say ye fine omo say ye in prison or more ye nim ochena na ye be hu ni nyina nti that should give us hope. Say if IGP ene otisui osi wo ba so baba be ye adwuma de ama Ghana nka by na nka Raf nka yakwa akwache Raf but say Raf de no ne Akwatia de enhye den na nka by na eno no kire o say there's no law and order e wo man no but say on that Raf issue no asam si ya na minister te committee omo ye investigations and nora na omo de omo enema ebae ebia enu betima ye one of the reasons why ntia omo anye arrest there is no law and order dia na nka wo pese wo hunu ni se nka ye nye den this current IGP there's no law and order anything obi atumi ye de ono apebia wo man ni mu anu afa no ho na okofri sa na ekoso wo man ni eti wo ye Ghana ni na enne wo honom na waye wadwen se bibi baba beto ma ye kofre police for ma baba be gina no but I don't know Ken Mr. Ken unama wow security no important say yes
because the best security I will be nyane wiase bia start with you wankasa wo ho onam na ya hwe ye ade de amanso beba na watwe wo ho ade de apira beba na watwe ho ene ye security no bia enti ene de ye fine fair na me kire se sese no o pese o che MPP munye the police no eni se akwatia on betima mamu enough protection me say Tuesday eni ekire bia o aine wo de obete ye to aba na obete nsem ni bi beka sa asema akojo bete na hanom kan ye no kure right me say ye bebo obi asu ma obehu se police ni gina honom ye nka hwe sesi ye the assurance IGP di amaye no me I want to trust I want current IGP your tisu na fufro baba ono ne otisu ya sesi ye wa IGP ba ko pe IGP Yohono me and none wo shi ansem trofo na nasem okan no I want to believe because akwatia population ye saying na ye de police nkwa 5000 kode no na tisu ye kwa ablekumade isi ye oniema hwe egu ahu ne hyehyɛ sir you are the head of the Ghana Police Service yes eti eba security you don't wait for a normal to say and bia enu no enna say I inform changes ye be hunu wa kwatia and let us give them the benefit of the doubt. Look sanyoma we bi mo ana de bia of the view say me e kamenko a the police service, the military, the fire service, immigration, all the security agencies, appointment of the highest hierarchies should be devoid of partisan politics. Right. That is a argument and pa. Look, all the security agencies se me e kamen kwa MPP nke ye ba 2028 ye ba sa de no yanka se tin ton time ye twem yamma MAE no so ye constitutional provision it means there be here constitutional amendment. We should amend it. We should push forward. We should go to the Parliament House and do the proposal. Let's push it at the floor of the Parliament House. Ebi can say Ghanaian politicians say mo wa bonten mo opposition you have the fine ideas but mo ba ban mu then the status quo don you are okay with it. Me say se kamenko yen sesano okay yen tumi nkoso a nye se ya da we look abrofo na asisi ya mo wo honom no a ye se yesua wo mo e de aye ye nwoma no sisi ya no mo sua it is but ye egusu sua what is omatina se ehun say no sisi ya plane crashes adolson enti no eye fidie so ebetumi esi na de ba de na ye de etumi mitigate sa de na ebetumi esi no right and ye sisi ya no ye fa the passengers one na ye with the cabin and ye with the engine of the plane ansa it is edru say sa bia ntibia ne bisia let's detach the cabin no enfem free eyi no ho na mom cabin akasa na ekwakoto form no yes amfa parachute enwo ase ene balloons a betumi balloon behu na akwakoto so boko ama nipa na ewo mu no etumi eyi omo ho e de film engine na ewo honom no pilot no mo so wo mu no betumi eden a exit with parachute e de film but then ye enne forensic eyi a ye kwakwakọ ye no kura je say yakọ kra ebinim free baby ka chigi gaskia Ghana hwe out of ignorance nyatwom ni ade nti okuje to kanya sananado Ghana hu nya se beto aeroplane ye ne sa because ema MPP so suro say ye kwakoto aeroplane na eye omode be ye campaign ye tia ye say hey na amafo ho akiro mo na ye kwakoto plane na ho anwani edinti ya kwankwankoto. All right. Any ye na ene president efri han mo ko Japan ko di 24 hours e wo baby adea or in time for transit. That is fine. Enti no
eno ba besi masema na meka no so say party for no mo opposition a mo kan nsem a eda Ghana for na koma so ba mo ba ban mu a esan say boa mo nti no na mo agya ma ne ewo ho no a ena eye adwuma enti the argument say say abanya president a owakunya so no or na appointed IGP ne heads of security na yema appointment no enye system. They have their own structures. Almost structures na enye no. A good idea nkofo bebraka. We are working say we party kuraba power kura mo rebefi. Oh, you remfi me there. If I'm close to the corridors of power, this is what I would propose say we should do. Yenye sa. E wo mu say every head of the state biya wo the security confidant. Wo honum sa de. But when you go to the US, we've had top security hierarchies. They've worked with a lot of government. But yeah, the way bar no assistant, no ordinary diaba, way bar no assistant, no ordinary diaba, way bar no assistant, no ordinary diaba. So we don't have a planned security structure. Says now no when they see this is the roadmap ye drew her into yan to asu na nkwa hanom we ba na ne de no wababa rubbish we de hu say the way de buy no e ono an star of a security leading eti yan to ntwini bebi na me so me fa me star enfamra right ana ama ewie sa mo akoni edu okay e wo man mu hayi na abatro no be ko san akwatia oh and yes obi anim say asumedu be wini asumedu e be wini at least wo hwe the last election over 3,000 votes ana ba candidate no so enye ono a yeah enye the candidate but CCR no akotiafo amaya so ati say omo enye enimguase ni eniwuo ana se feria NDC for enibia nanka I don't think say they should even contest because looking at enyoma omode abrantie fame ya to abewie for almost 8 months no mo twe na bo so court na abrantie no defend NDC ni lawyer wo twe NS wa bo so pressure ene hu nkro ne ba ne ade ene abrantie die free mi ene wa so na osa ne obi eba be contest ho no enti no akwatia for so mo nsem hye omutrim right Tuesday ebe ombe kire NDC for say be preduasa oba we tumrika na so nanufu a ne fe na efe na nye se beti atontra because ye hu yaw apinisie na wo etemali central seat ho sabe NPP amayoku no eyeku a yetena dem ne ye hihye yo yenima mamre ne amane eti nyoma bi wo hono mo anya nyoma nyina ne look politics wo hono mo de ehu behia by conditions and na say by requirement ehu behia say ebekwa contest elections no wo Temali Central but mum ye say nya ade ye wade nyina ho kwa ba nya ni nyina na ye fata ade esi no enye hwe mude momo anya de enye ye nkonkonko gire mu bikra nanka mra ye ka asem ni kra ampo no sabin preduasa nanka NDC for amayoko bi a sebe ferie ewo moni so no munim amamra ni amane a komeka se ye nsusu se NPP ebe ye saade we na de o ma yanku antimpo no ene ye nso abrekuma akwatia hosu yom city ene ye so enye den ye contest ni ye fa abrekuma de ekoyi enfa enye eyi a ya contest enso uti de esi enu nketia the national chairman kan o say mo de amaka say mo contest Temali Central na emom ye de abrekuma akwatia de ye ba pa just look at it. But said you can hear right. If you say baby any your constitution no more can say eno de no enti na make say obi wu a ya wade nyina ho kwan but nyina nyina ne fata
okay edumri bi a situation bi etumi ma ukasa saa de we de nka me wo ho kwan pa sa mesumtumi adan eye but bibi nti se ne be ya adwobrɛw ebi se I say animguase no mompese mo beje na dodo nti no na no ablekuma enkugo by Tamale Central ebi asama mo kan se MPP gina mo ye den mo be lusu Tamale Central enti no no na mo amo share that na se dwen ho saa na nka mo de no sum MPP NDC fidie mo de akwatia no sum MPP fidie na wo mo smart no mo hu ni ntem na wo mo se da bi wo mo de se wo be contest enti na no ye mo a the NDC the first 8 months the omo aya enne amanfo esu bebrebe anji nka mo be we ni Tamale Central na nipa dodo sempo ye jama mpo nipa dodo se no mo contest enne kokohwe omo akasa ho ko omo ko Tamale Central ho sa mutala na akasa na wife contest bia na ye yi na free amen no kura the big problem ana di aba Tamale Central and mo ja srade and say na nke be advantage amamo ana me ka say sankia kwa even member MPP for am wo Tamale Central honum kura di ya say ya mama party amamo because omo say grounds no filter at the party na ka party no because CCR you say in the next 120 days of my government me ba COVID levy me baba be yi COVID levy e dey free honum COVID levy ni ye na say ye nyi ye ewo honum but de ba de na NDC fo anka na COVID kwa na Ghana fo NPP fo ne na nado omo ti COVID no omo explanation no ni an explanation ho afa the explanation ho say omo kire say no I think say omo say IMF program bibi enti na ama omo tumi nyi Owoahene enti omo nim say IMF program bi wo ho enu tie tumi hina na omo ka kire Ghana fo say ye COVID etwem but ye gusu ti omo no ansa ye ba de no man kan kire cocoa farmers right say ehu mo se fatase am mo 6000 but enne de na omo de ma cocoa farmers omo say enu 200 cedis omo say dollar no say dollar no afedi omo say dollar cedi na nya ho de ama dollar na ba form no nka technically kura nka say 33000 kura na MPP de mo kura nka say yeteso but aban no hwe na say okay ene de omo ka ti apiafo no ene so mo si fuwa ne ya tu fuwa mu ya tu say wo fuwa bo ise tu omo tum ede ko sisi ansuo a ye benom won so matum nsuo mu electricity bill tu anomu tum ba sa ne man de kwadwo ye den a aban bia ba ye betum Owoahene eno de obi andi hu chim omo se tu na MPP fo ne ye tu ye die mu no ensem fata bi nsi o man mu da ye no Ghana fo right etini ye die nim se nkenne ka me kwa akoto dokuru nka dokuru meto no 1 cedi yes dollar akofom enso na wo kodwomu a enwoma ne bo na ewo hono ebi mu mpokura abo no ekosoro sirinti na Ghana fo bisa se afedi ye dabi o politics na MPP ni NDC mu ye wo Ghana ha ne yenti ase o de bia mo de dollar ye politics na sisi dollar na akofom still o man no de ewo mu a na ewo mu nwoma bo krampo kofo na dollar na mo de ye campaign no na ase ne sen dollar ne ko suru na ye na se ko fom na ye afemu nkire ye me da se kwadwo yemfa no nsi honom na ndi wo de ugidie ne se nyame ya adom a benada emwa nonum de na ndi MPP 88 ne de mo bekoso akita ewo ho eno ye da se ye behwe eno yemfa we eni awieye nsam a wo bobo so ya ne omo opposition omo keka ye ene ne omo ba aban mu a ye hunu eno abi na owura se dun katia be kan asem bi but nipa bi no feel say yes eye de nokre na owura se dun katia aka no say wo mo ka say ye declare state of emergency be atena ye ntia say because say ye declare state of emergency because of galamsey ewo baby no ya de be dangerous kwado sa asem muso musen Owoahene se ye mu bebre ye wo honum wo Moses mpena ki wuda okay na emra meti esi edun ketia kasa asem no
well enya me nwanwa because esi edun ketia ka se Ghana for wa referee Omampeyin John Dramani Mahama ne NDC aban gina simpie so ka se o Ghana for eden e wa referee enti ye campaign kura ye twa ntro bebre ni aka no kura ne kakra bi ampa Ghana for ti ni nyina batom koto aba e de ma NDC emra omo aban mu abrantie okujeto ablakwa omo opposition okujeto ablakwa be gina honom on Metro TV say we should call for state of emergency ene abrantie a ono na ye sector minister for lands and natural resources ama kofibu a abegina honom ka say yes he support the state of emergency Omo akasa gaga ejiro honum ka say we should call for state of emergency Haruna Idrusu asu kan bi say we should call for state of emergency enede na asesa right wa bra president na aka say no tisui and then a flag bearer for the NDC say we should call for state of emergency enede na asesa nye the same Ghana ya ene galamse na ye tuni mpo no akọ enim kurasne de na do time na e wo honom na ene Mahama na akasa ne dan eti ne busua dan eti ye tu galamse ni bi wo honom ene ko bonsa nsuo yi senye nanse nsuo kakra to ye ma nsuo be femu won man ka ye so mko akotwitwa kra de ama manfo de esi dan e hwa wiwi ma na ye pese te se asase nanse ya Water Resource Commission omo reporter omo de buy amafo osu se pipe ni flow omo nya nsuo nom omo se nanse nsuo no kro omo nya bimpo na omo de nylon ni ade de egugu mu de asone so de amafo se omo ngi wo mu fiefie etisisi ya kwankwan kotu eye sa mechanized borehole ni bi wo fie de ne iwe ni kura se eye Ghana Water Resources ebe sese ni nsuo ena sisi nsuo buo nso to an yatum efise kakra na wo honom no right eno kura no ho asema yeden ena de ema yen call for state of emergency winim but maybe owura se no nkatia o maye hunu the true position of NDC say state say the reality, that's the reality say or mine yentimi ka say in the name of Galamsey intino ye declare state of emergency intino asam na waka no e support MPP position mum chen NDC because I can say obia o ka say ye declare state of emergency no unim ni awoka yes I know all patire aine but emra na ye ka kire Ghana for say Ghana for the NDC for ka say we should declare state of emergency enya no krada na sabem preduasa o man nya sa na ye kekere no na NDC for tu mfuturo de egu omani so a ma sabem preduasa ukoko gina bebi na uka no kra ni po a na ya asem e fa Ghana for asum say ontewe na sabem preduasa ye ntumi ngina so nka say because of NDC for ade omo ye no ye de hweso de ayense na ho aka say sisi o my Ghana mu utumi din tropa na Ghana for eden agitum ye ntumi enkɔ no saa ma ne nyeye ye de ye se be ka no kore no ama Ghana for hu say ade no eye white eye black eye black look ene sa gold board ya omo de buy afi omo say omo returns eso atia baba bedru 4% na baba bedru no busa ho say enede ade na ma 4% anaso omo source of ASR gold board reserve no de ba de yes small scale mining ya no mu yi small scale mining ya enne smuggling dudu a gold ya omo so omo pen kura no omo nya bi kura mpo no mato because sisi a wo na detect price no de mo na so o de koma China ni na so obenya no 10,000 no o de bro na obenya no 8,000 wo mu mienu ho na o de bebre no o de be ko ba bi obenya 10,000 be no nye o mine bapa very good enti o bomb mine form because on mine say ye ko ni say ana PMC ya de ba no ye open competitive what grading ana competitive marketing se na be ya obi abetumi nya ne de enumpo no ne etumi nya more e de ma o mine no etumi nya a lot of reserve e wo Bank of Ghana se na be ya ye betumi di bia de go for oil policy a the vice president e de ban enti no
ya de sisi Ghana for enya ehu se which me say in some NDC for kan opposition ni nyina no omutu futuro edigu yasum na sabe pray so omo de atro nkontompo ana beje akonya no edi free you think say we be play to more advantage Ghana for beka say very a vindication a source of motivation and vindication Ghana for si so mu say mo ana mo ka say ene mumu ba ne de mo say enya no kure say eno bi na make ka kire wi ene kokko de yi ya de Ghana for hu say na NDC for tie ene galamse de yi e ba yi Ghana for ehu say ne wo mo etie ene petrol de ba yi Ghana for ehu say ne omotie nti a whole lot of issues enkrofo na plane de yi e ba yi ene Ghana for nya okuje to ya na gin on ka say omuma bem so omo ba na so omo fa chartered flight ono resign ene wa resign omo fa chartered flight o se onu no ho kura so cancer very good but the mimisa say prior to election na omo cancer ansem no strategy ben na mo adopt here me bisa say if say nipa na omo champion sa de no na your Catholic Bishops Conference. Good. No more champion sa de say yen declare state of emergency. Na your UTAG. And nebusa hu say sankofo ni nyina mo we. Because your money na da payroll. Catholic Bishop Conference na de omo da so insist. Omo de even mampani mama buy ko omo engage na baba 2 times omo de da so. Omo nyina da payroll. Ba e bi o be ka say omo de aye consistent. Omo demand Professor Jampo. But others no. Professor Jampo and NCC owe so when an appointment. What in asem wo galamse issues bi. Galamse no yejai. But na maybe say dear lessons na mo sua free mu because be at that time na mo so mutumi engage search sa for no a be ananka be play major role bi because be NDC to me engage wo mo and be with behind the scenes in community no they were successful to overthrow my administration. One NPP Amayuku. We are a party of difference. Sure. And it's a difference in their way. Yan to me ma yene NDC send your man and your peda. Yan ko dada man for uncle can't show me say munko can say and yano cre ba munko can mumboso ne ye muska mundi munko swanka dabi. Yesi ye beko swaka no kura na kopim ye wuda. Yeden ye beka no kura na magana fu ehu yeden dako. Yesi change when denied or too long delayed. Violence will break out here and there, not because people planned or word it, but their accumulated grievances will erupt with volcanic fury. Positive ones no kwasu wo hono mo ana say e mafon eto amadwuma mu say fei sana nyoma boni na ne yetewe na sum ni nyina no na eso nimfa so afei yemfa ehan no na yemfa nya den yemfa mo ebra ya nya ne sa ne yeka say MPP yenso ekoso fa NDC line na Ghana yenkoso ye bekoso atena ye haw mu sa ye bekoso atena ye su mu sa na amanfo man etumpon ene hwede twari eye no Burkina Faso ene hwede twari eye no Burkina Faso. Right. And yet na ya waka no awie no mimisa say oman no say te say o ka say MPP for mo de no kware eye adwuma say ye pe ba bi a meka say no kware nka ye say efiri ba nka ba bi te say you tag for ntem wo say nka no kware firi ho efi say omunim de afei womo akire nipa bebre ndi say the MPP ye elite group no ma menka ne sa animdifo ewo mu no anka ye bia ye pe motipenfo a nka say you tag for eye motipenfo e de na asie am ebe masafo no nyina aye se womo betwe womo ho afiri mu achi e de akodi bia said ya wo kan NDC fo a ye beka ne say womo no well ye ombe di mu machi na akodi ombe jam na akodi NDC achi.
You know where Professor Jampo no free ba? No he was free. part of the leadership of the UTAC. UTAC leadership ni were headed by people from that. Professor Jampo na atwe omu nyina do enne. Wo mu nyina obi na me say sisi asankofo ni obi ada payroll. Until there will be a new elections. The face of UTAC and those ASCOs CSOs ni nyina besesa no. Ye be koso would say look, sisi there are a lot of intelligent people omu nyina they are sitting behind in omo hwe nyoma. Because omu nyina enyoma eto omo so eyomu hu se enti no kro omo ka ensem omo kirechire mu ka enina se no the NDC for ken. Look, ya the politics to nchen enye saa na situation tie. Na emom no kura ni nie eyesei yaka ni nyina anto Ghana for team na still omo di aban akwakose NDC nsa no. Ene sisi se NDC yo man ni de epe bia omo ma mo ho kire mu a omo ma meka bi emfa mamo ye nyina ye ti ho ye hwe ye ma na minimum na afi mo manfo na so mo eden mo sua nyansa edi free mena se ye be kwa homa no so na yakwa akodi nkomo ewo ha enu yewura eye kwadwosafo MPP communication team member takwanso ayem ya wada no pa bia ye ne MPP netena se na ye di nkomo na ansa na ye be kwa homa no so no se wo pese wo ye nsem twerɛ adwuma any school no ye ba kope Wilson College of Journalism ahana ye teteo ye be twerɛ radio history basic ICT reporting event plan voice training and phonetics call programs out be electives no Dix jockey news public relation program hosting and marketing where we GHS SHS tertiary and I will course mature can a student wamo ebejo Tamsu New Road Tarkwa ya ne Macrae Christian Academy D yewo baby cro 0246401305 abusan for ya bie kwan na tom 0546 618774 and 0260 196062. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Good day, baby. Akasafi. Bernard Bugo Junction. Me da say my inti wano pay. And pay I'm sure one. Yanko. What's there? NDC COVID tax and another the career I educate school IMF now. What is that to do? One money data ubukimu no dey for no. I don't know the politician. Na meta se me sure we are committee man. We are meeting the minister here oba ho. Me kudu ka from market kada garam say we twemi dem twemi kina. Akada ma samna. Aba ni na betre wa ina systematic no. Adi kada itu baby no play. That's like my do. Yeah, you test me on so go he. The man be you wa. And you see about talk di bela because of the cast me cast no kwal. Yeah, that's say yam for before pro. Good morning. Hello, good morning. Nyame adon udi ni baby akasafi. Unya me de same me kasafi nsuta. Same ma yenti wa no pay. Nyame apo me and pay. Nyame adon ya ho ye pa. Ede ame ase ane pe mi chia wona wabeda funi ame fe chia me na me MP ama ko se sarfu ko kutela de dio be ame asum je nka no MP a o hihye ama takon sai eti ado ma ko ya do ni ame pe binya MPP ni asema na okay enwe de MPP fu suban no sometimes MPP fu over radio so be kasa wa gin catch on the city what in the man MPP for say sisi ai wo fi abemu ya me pe fu o keke nia no wo ho time no more wa bemu en pelifuru wuja wo kwen eni pelifuru na ni si aba ta tu so power adenti no ndo be nya da ba NDC do want to pay rules so enti ye ne do wonka en ni evidence bia emre hu bi bia le found there en bi power or the pay go do so NDC aman tua na ka e hu bi ba politics enti aba kana tra don sit so aka na tra enti politics ye ye wa yan hweda some ye ba kan radio so ma ye ni ye sua no Na or refer to Professor Jampo ane or ye CEO. Professor Jampo ni nyame no ka say Professor Jampo every Saturday they are to TV3. They don't come for Ghana and I'm not in the position where I'm in the better Professor Jampo
Yeda say yemfa obi foforo e wo ha yebre no ko oba na wabonitel. Good morning. Hawaii. Yes sir. Producer. Meda say my intio. Hawaii. Na producer for wa. I don't go to turn wa. So producer for go to turn wa kan say mo better with the longer guy. Hawaii. And people am mo obu wa kan na wa. So sini ya no mi do fi mo. Yeah, I'm going longer than 1,002. I'm going longer than 1,002. And the 5.8. So, I got on 10 one sana. Right. I want it. The guy can do the man that I the apple. And the one that's over the road, need to be a kind of safe on that. And I'm sorry, yeah, say good morning. Hello, good morning. Good day, baby. My intio. I'm a prayer. I'm showing my power there. Now for two, the better corner customer, I be the up with him showing, up with him showing the duo. But only a shakana, any change countries in one party. Vietnam, Singapore, Malaysia. Should you not in such a good than I tell. The brother, you hear me today. Don't call it said the minister of but only in Kenya, but I want to be no money below. Because here you to me, and president. Because I'm just saying, brother, you book, but power find out I want to find me. I want to be it is so open away and won't put the shop. I'm passing. Yeah, I say, Yamin Shrow, yet you were futu, ha, and good morning. Oh, good morning. Good morning, baby, Kasafi. That's one Kasafi. May I say, Yentio? That kind of politics of life, empty from one. We are defending. We are thinking about development, not come and sit there and be lying as if through the lie, Ghanaians will give power unto you people. It will never happen. I am telling you, it is the most sad, it's the more kind of how Ghana will grow. And they do bring you to my head. What is the agenda of MPP? The development of Takwa, not the now, for example, is this as tema you cannot substantiate on the radio now work in the name of politics. Yeah, that's a yamfa will be for okay. Obianyama, okay. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Would anybody else Kasafi? I also know I'm because of time to say to me. That's Yentio. I'm trying to pay my time with the banner. I am a for work can be. I don't know on board. I the politics for what it is. And Yama oil reality, it's a Ghana for your plan. On no day can watch them. Like a Ghana water company. I don't know what they are. It's this and soon or banner will be what my hair knew. It should be a black. But the Muslim will be that. I was saying, I mean, I didn't go to thank you. Watching your name, I won't be sure that my head no man. It is. Didn't show what the best. It is someone I know that will show what bottle the mic of for that. Someone maybe I could see. It's really a black. Why can't I say for one black now? What you know? No one will soon want them. Okay. Ghana Water Company for Samuti na a way of concern. I was a moment when you call Namushema Omo. No, so then you know what my head. Also, to want the bill up and what they discuss. Right. It's really a boy. Yeah, that's it. When he said, Ombedi, a Yamin Shrow, and no, the other by. Okay, I'm for you, didn't see Hana. Okay, I'm for last one. Na Yanko. Good morning. Hey, Owoahene. Yes, sir. I'm a blue papa. Kafra. Someone like I took. Now, I'm chairman by a Bebema, a Kuyosahu. Now, I'm chair Dr. Babambia. I've some of my MPP for and I say MPP leadership and say, next I say, power. MPP to say this you. Yeah, different from NDC. MPP no Yashi or Kopo. NDC no Yashi Kopo. And the same Yashi because she Obagan had their real supporters of these two political parties. MPP is ahead of NDC a little bit.
If we are able to do our homework very well, the Caribbean matter we stay power for long. But you are you market getting so. I tell you why we are little ahead of NDC, the Caribbean. This is a papa. You more than you supporters. You money you know come. Let's sort it for the car. Now you call. I tell you, we are buying the temperature you see, and yes, I want to go and you. But I will say this: I'm not taking the mind to be a free both national. Invest in leadership. Let's say you have to the bar. Moment you need a phone. Yeah, I say. Onel, yamfa uni awiye ewa ha enum. Kwado, what's a media we na yampon? Yeah, every day. Utre after for no friend na, who say NBC for no. Do MPP time na. Bwa na eba beti papa. Yeah, some rameti no more chance empano. Because omotie omodie na nsem dada na utie owura otwatwe yasemia arehu yi se bosumesu ye kwanye water bill na ye bonsu black ediama no enu na meka wa hanum se ya NDC for frey o se meme kodosafo aya otie ne ho na wa meka nsem won se obi frey all ka ye complain but na NDC ne frey no o se o asema meka nya no kra ho obi afrey complain said Ghana Water Company eti meme ni nipa na okay yeah me say and some American wahanum ya yenuanum NDC for na omo ka ho asem say ana asema meka nya no kra na de bia me twa nkontompo look abranti of friend lasi asem o kan mi na me kan ya na so no ne kan ono ane kan arawo sa bosume beso no kwa kotua ne sika dia ma Ghana Water Company na ebedu se kwa kobo nsuo na ye bo nsuo black na dia ma no but I know they are serious because health is serious na serious because see agalam say na kwaso am munya nsuo ni bi mpo no ma bo e dia ma omanfo na tumi eden e dia anom ene ne problem e wo but NDC communicators serial callers ya sisia MPP program na de bia iso ma ba betina ho because omo say MPP de ensempa no ha no mbenye tie na yekoso aka tom say dani de nyina ye omontantie ye edru Thursday a omdo mumu ana omfrɛ mo na omma ye MPP fo ni po mo nya kwan nya de emfa mo mfrɛ na omonka se na sabe nya de omo beka na sisi Ghana fo ni ti o sisi Ghana fo na hwɛ the realities on grounds aha wo si kojo safa beka se insuo no galamse fo se na omo nya bi anyusu embo maye obi so afrɛ aka etwetwi bi se wo mo a omo grounds no omo tie asam no omo hu se na de ko Joseph kana no kura na de NDC fo no kana de still politics na no mugusu ye de omo ye tie akwe de ye kana se Tuesday nyamboa akwetia bibia be fine ento ama 5 o'clock embo ne de na asumedu ana ya kana ne as the next member of parliament ewo akwetia honorable George Mekuduka enso weekend owo krum ye ba bebo apro ewo omanfo no woni nyamentina yenso ye da se bebra busuafo ene awte ye yewura Kwadwo Safo ene PP communication team member yawada no pa bia ene MPP netena ase yedi nkomo well ene nso de onyame ebema ye kwan na yaba abedru nie yeda yadwadifo nyina ase enkankan star link internet services for omo say internet no ada so odwa so ope bia fra omo 0500 050853 internet bia ano hyepa boy dwuma nkasa ebi na me yusuo enti no minim ho asempa na ekoye ehye pa ye beda wona eba ye Facebook no so nyina nso ase nyame nhira mo papa nkanka osomfo kakraba ye Tarkwa FM 93.7 FM yadamu ase papa se onso uje mijilisa no pay apomu nyame nhira obebre afei yebeda DJ Kenase onede ye call Facebook and YouTube Sompa 101.1 FM ekuya tumasi nso bae yebeboja egumu na yeda yetiefo nyina nso ase erade moamo onhira mo onhwe obia so ema obia eho emasem nyame ya adoma ochena Friday boja ye beba bebo ye wie na ye de esi na ye koi no mede o hye DJ Kensa o de nwompa ebrew ewo
anɔpɛ ma watuma yɛ wadwuma kama na ɛno akyi no yɛbɛfa kaseɛbɔ prɛmtoɔ ɛbrɛ dɔnko ɛbɔ a ɛkwi atwumasi ɛde sompa nkɔmmɔ bɛbrɛ sompa nkɔmmɔ no akyi kaseɛbɔ bɛtoa so na wagyae wahyɛ kwame ato apem sa ɔde wobɛkɔ fie dwoodwoo na wofi kɔ no ayɛ wo dɛ ɛnwom no ne ɛdɛ de aba wom nyansa wom no ɔde ne nyinaa ɛbɛbrɛ ɛnɛ anɔpɛ on that note no medin ɛde Owoahene Acheampong yakra mu nyinaa ɛma mo mmo ɛne tie